Dia Nacional pa Cuidaruba. Ya sabra 25 de julio, topanos en Turskina Dinos Isla. Aruba, Danos Tour. Kiko Tanivika, Patahurubiano. Nos gusta explorar los islas. Nossa social e passatempo com família e amigos tá importante para nós. Nós tá valente e tá mais orgulhoso de nossa gerência. Aceita Rubiano, aceita quem nós está. Salud, nos isla, nos cerveza, balashi. Me sentí orgulloso del ministro Mike Eman. Es un ministro que da todo por su país. Cada día quiere ver su isla más bonita. Lucha por que su isla crezca, ver el fruto y que todos nos sintamos orgullosos. Por eso él da todo, más de lo que él puede dar. Pero como esto es una isla turística que no es de un solo, es de nosotros todos. Debemos cuidarla, comportarnos y luchar y seguir adelante y darle gracias a Dios que nos tenga 10 ministros más buenos y responsables como Mike Eman. Gobierno de Aruba. Nos, Taipa Pueblo. Gloria Aruba, taboluga papasurato placentero, siya tapuso, pareja, amigo ng o familia. Gloria ting diferente restaurant manera Sizzles, Olive Garden, Lettuce Eats, PF Chang's y Hopi Mas. Aquí abo ibo familia, por cinta y come tranquil. No olvidar ibe última película ng dame ng IMAX Theater. Naturalmente be chiquitinan di casting e popular playground ay mo siya ng prohunga y of celebrar ang cumpleaños. Y by the way, si tung coffee douche mo busca, Starbucks tem nang mes que miho sabor. Gloria Aruba, habri tour dia, tawardabo. Abandonar sitio, Smart su patrulla Tana Caminda. Onda kubo bira dai suki botamira. Yeah. Onda kubo bira dai suki botamira. That's right. De clima calor de nos Isla Aruba, ya aircon na bukas, no ta un lujo más.
sino una necesidad. Tapos 6 meses, dai Zuki tapo solution. E mijo erco na e mijo price. Tapos 6 meses, unda kubo vira. Aqui bota mira. Unda kubo vira, dai Zuki bota mira. E artek sotinele. Nós de Carquest está abrir de Jaluna para Javierna, de 8 horas para Jesus do Sur e de 1 hora para 5 horas e meia. Já sábado nós está abrir full dia, de 8 horas e meia para 5 horas e meia e já domingo sim nós está será. Aqui na Carquest bota a peça para tour auto. Nós temos auto americano, também japonês. Lo que bota investir bota aqui na Carquest. Se nós não temos, nós por vestir o auto. Também nós temos um sortido grande de car care, bota tudo o que está lá para auto holiday. Também nós temos posto para lavar auto e também para pôr um brilho extra arriba do auto. Nós temos variedade grande de inteira também. Também nós temos power tools de marca Fextech, que está aqui na sua bota e não está duradouro. E não olvidar, nós estamos guardando para passar visitar-nos na Carquest. Buscando uma companhia renombrada, certificada e que te traz solamente com materiais de qualidade, busca Atco Aruba. Para fundeji, nós temos caliche mix of granite sefta. E para jardim de sonho, nós oferecemos unwashed mix stone. Para os contratistas, nós temos base course, o qual está aprovado para DOA. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp-nos AWMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação. Ainda bota sentada agora para serviço? Van online, cuseitar por regra tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Mita paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rey más. Mi servicio no dice regla foricas. Paga por cuenta, cupay away. Paga online banking. Regla servicio, cuseitar WhatsApp. Regla más cosas, aceita kiosco. Hey Roman, nunca mami te para de rey. Van online, fácil mes. Mita paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Clapa Sali, Clapa Shop, com mi Florin Car Cashback. Cada swipe, cada compra, aí a placa back. Kiko! Aue, mi tem Sali, mi tem Shop, mi Florin Car Cashback. Cada swipe, cada compra, aí a placa back. Florin Car Cashback. Unda com mi buy, tanta visa Johnny, double back. Double back. Sempre com smile, passo mi dai a placa back. Aí a placa back. Aue, mi tem Sali, mi tem Shop, mi Florin Car Cashback. Cada swipe, cada compra, aí a placa back. Florin Car Cashback. Usando Oxyplus para um ano acaba, então Oxyplus isso suco, então ele dá bom que suco. Então quando dá mais suco, mas a vez check suco tá 150 a vez. Que me adita, como bom tá. Que me adita dá energia também, vi que está também te ajuda mais ou menos. Gosto. Bom de gás baixo nada vos stress? Sem less! Passa diferença dia na EcoGás. 3 cilindro de 20 libras baixo. Paga somente 27,50 e cambia aqui para uno completamente yen. EcoGás tanque Filipe San Nicolás. Clapa servivo de Jaluna para Javiera de 8h30 para 5h da tarde. E já sabra de 8h30 tem o gestor de merdia. EcoGás. Econômico, rápido e confiável. O Office Systems abo mesta decidi de cinta traja off para traja. Com botão, set desk eletrônico de 73 por 123 cm de altura. Provechado especial de 650 florin para o desk eletrônico. Office System, uma boa workspace que vira mais placentero. Passa o mês na Frankrijkstraat Gist ou visita nosso website officesystemsaruba.com. Bestel e nós deliver. Aruba tá hot! Aruba tá hot, hot, hot! Boa para? Tá se roupa calor a trobe!
De junho até setembro, nós está em temporada de calor. Nossa isla está seco e aceita impactar boa água, boa corrente, boa segurança, boa saúde e som de boa mascota. Elmar e Web a Unimang para oferecer o website www.temporadadecalor.com. Visitar o website e sim com o porta bom preparar. Com conhecimento e preparação, nos por combater o calor juntos. Tour Weekend mes cos, calor y una piscina mucho chiquito para nosotros. Pero imaginamos lugar donde tour gente por disfrutar juntos, Harry y traer recuerdo na novo. Subi iamigo.com y escoge o plan. Juntos nos por lograr más. Set bo verduramente trempang bimbe ka noche pa dalun pizza pro mi buy those cookie pa hiba I walk in a subway fresh every day I eat me somewhere Nossa come doce nossa come bom nossa come fresh passou Subway tá the best Subway, eat fresh. Copa Mundial llega y ahora por Score for Fun. Download o app de Funmouse y comienza a colectar o stampo digital. Así compras na linha Sons, Koiman, para dir auf Kuragabay Station, Sitco Palm Beach of Toyota y recibir o stampo digital con cada compra de 25 florín. Colecta un total de 8 estampillas para completar o cash digital. Así na gana premio na instantáneo manera Funmouse, vouchers y descuento. Ese no te turcos. Cada carchi fuliana, tabo chance para ganar un Toyota Agya 2026. Junto con un año de seguro completamente gratis de Enya y 600 florín na gasolina. También lo de premio en grande manera un set de Porsche Koiman y 25,000 Fun Miles. No perde a chance. Comienza a score AWMS. Para más información visita www.funmiles.com. Campaña está válido até o 19 de julho. Boa tarde, Aruba. Nós está claro, nós está live. Agora nós estamos dando toda a emoção de partidaço de Aue. Pero guarda, tem algo mais perigoso que o contra-ataque de Aue. Me teve uma emissão perfeita me dilante. Burrito faz flair, quesadilla de parte de lanteria. Antocina mantuas clapa da nossa assistência. Essa aqui não é tua eliminação. Essa aqui é a estratégia para a vitória. Gol! Game Day Bundle de Taco Bell. Koiman, o é tudo que vou mester para convertir o plano em sonho na realizar. Por diferir para casa, artículo na organizar, tem turcos para curar queda bonita e muito mais. De se imaginar, com duche lo sinti, ora que por fim o projeto na tecla, e vou por simplesmente disfrutar. E vou curar bonita, o casa em Zubachi Novo, e turcos nete ordenar. Não la gena de um plan, nós tem turcos para bucava e trabalho. Visita Koiman, ou shop online na koimanbv.com. Tu ci botingani dalle pan italiano nuovo di Wendy's e da dal suave. Cani come un Italian lunch, light miss. New Italian chicken di Wendy's sta de cabeza. One flavor, energy saver, style italiano ma shadushi miss. Home side chicken, lemon pepper mayo, tomati alla italiano. Pan down lunch light awo, proviamo una Wendy's pavo. Minuti hamburger, per minuti hamburger. Suave. Cani come un Italian lunch, light miss. New Italian chicken di Wendy's sta de cabeza. New Italian chicken, pa' un tiempo limitado. Obvio, da Wendy's. En ambiente de mundial eléctrico, tiene final con compañía local. El mar celebrando energía de mundial. Con pasión, con amor, día de día. Distribuyendo luz para los tours de cada hogar y full. Energía pa' mi pavo fe, pa' Aruba gente. Día. Cupón energía, nuestra cosa de juega de mundial. En ambiente de mundial eléctrico, tiene final. Compañía local. Feliz temporada
temporada di Mondial Aruba di Compagnia Local Elmar. Sonang feliz merdia bombini dengan noticiero di enfoque. No está jaransong dia di tur coração, no está habria sin equipabo. Son ci doce pa bostang foi trempang kaba awe. Akirato misera bita tambe bita manusung ci pa bostang. Paso awe ta jaransong tun dia pa nós tá contento, feliz, tranquilo e disfrutar vida romang. Pasobra dia bo mori ko acaba. Tapos bota na vida pa bo disfrutar, pa bo enjoy. No laga nada nenhum de bem cansa bo cabeça, cansa bo caia, danha bo vida. Diz continuar, man. Assim na costa. Entende? Para tauri come também, so horas toma ta arranca, bo tinco come. Assim na tá, senão esta na bo tiki mal base, onde? Sai cita um cosco, bo não po falha, bo tinco come. Ante hora me tem futabo, bo vai glória no momento na aqui para sobrar. Ademais que bo mira mundial, 3 horas na glória den e lugar grande que bom sintaco, bom comida. A que também vou chegar rustig assim aqui, saborear P.F. Chang of Olive Garden, pizza, ice cream, Starbucks, turtenang e a vou passar comer duche, passar rato nang special. Foi mais trempante com hora de noite. Aqui rato me tanabo mais informação que turtin com glória. Tem aqui Taco Bell também está guardado. Taco Bell ambo completo também de mundial. Para sobra hora aqui, vou buscar o Game Day Bell Bundle para 44 heldu. Anto tur gente tá come, tur gente tá grita gol. Esse aí tem ambiente também que tem com Taco Bell de momento aqui de mundial. Vai Taco Bell, vai comer taco. Grande e chiquito, vacância começar. Hinca muito na auto, vai comer Taco Bell. Figo. Pasta, bo mesmo creia, bo mesmo pasta, tem pizza também, na bubali também figo a abrir. Anto também, bota aí na Dakota, vai figo, foi já hora que acaba na abrir. Redfish, arriba Sasaki, vai calco criollo, tá guardado, awo, aya na Redfish. E camarão, e pisca coragente, também bota aí, todo tipo de pisca para você saborear, seja na filete, of também na mochi. Redfish 280-6666. Aruneis Food Express ta queda Denglifeng 10 horas e meia de manhã ka bota yeginang tem comida, tem verdura. Bodilanti na sa que comida bo bai ko na Aruneis Denglifeng. Kowloon restaurante chinês mais popular na Aruba. Awe tings pulakray também. E paquete de pulakray tá guardado na Kowloon. Special 43-25. Caminda com Messi de Kowloon. Frido tá guardado. Com comida e sangria também. Com tá on the house. No momento que vai para Espulacrate package aqui. Com comida na de Kowloon. Vai sa kanang awar aqui. The Grand Fish Seafood Restaurant queda Dilanti Seaport Casino. Comida ng sabroso tá guardado. Na The Grand Fish 280-1515 ta e nome telefone de The Grand Fish. Passa bisitanan ng tá guardado. Subway, eat fresh, eat healthy. Turcaminda, tem Subway cerca de bo. Pa e wrap, e sop e salada. Café Marili, comida rubianos toba. E retondo de Espírito Santana na di playa, na bomandrechi botahaya, Café Marili. Marina Pirata, awita jarangsong, nanta habri, 2 horas, bin come bom, na Marina Pirata, 2 horas, passou 3 horas de huega. E nang tambe, mi amigo Didi e Ricky e Sophie, a preparar
pantalla ng grande, mira, huega saboreando bo seafood. Bing lunch, 2 horas en adelante aya na Marina Pirata awe. Kentucky Fried Chicken e galinha de mas dushi. Potahaya 2-piece dinner, 3-piece dinner, 5-piece dinner. Também nós tem bucket, 29.50, mais grande, mais dushi, big game bucket, com anting pavo aya na Kentucky. Kentucky nang yega. Matende um redo. Matende kung nanto may habri na Hyatt Place. Pinosas na verdad, say matende. Amanhã me tende fumas for dinang. Aruba su lotería, ta queda parti placa be pueblo de Aruba. Aceita 51,000 florín loto de día. Loto 5 tiene un premio sumamente grande para Jaranzón y a mitad de un hueco. Pero ahora, babay, se Marta na Setco Boulevard, anto malage prend mi ticket pa mi, pasina mitad de un hueco, awe, y ya sabe también, pa tu 2 hueca. 900,000 florin di awe di Loto 5. Anto e mini mega plus pa Jabiana 420,000 eldo. E 7 premio 420,000 eldo. Corda hunga bovega di Instacash na bora vendedor preferi. Hunga tame bovega di Katochi con Lucky 3 e strica placa. Quaruba su loteria. Marici prenten e casdi prenta di shirt da Aruba. Marici e su team ta clapa print e shirt ng pavo pa e team ng 40 ta din wega awe. Kemen simo que apoya e team de Argentina awe ta hunga contra que Argentina ta hunga? Quem também gana Argentina we? Inglaterra também gana Argentina we. Sabe bisamo ito, Ander? Sí, Ander kemen ela check un brujo que ting anto Inglaterra também gana Argentina awe say significa ko ala manyang ta ao. So suwo ta hincha di yora paso Messi asali for di mundial. Kemen manyang ala ta ao wo hincha na yoramento. Anteore Marici prende bobo Korea kemen sore ta prende un shirt di Argentina pabo afu shirt di Inglaterra anto pabo ta denga wega awe. Si, awe. Eden Garden Coffee House, un lugar dulce para comer, fai trempang cava, 8 horas da habri, para pasar a saborear un bom desayuno, den un dining room nechi, e un lugar para vir tomar como gente, beber un coffee, a un merdia, nanti lunch também, preparar lunch special, para pasar a saborear. Esse aí tá Eden Garden Coffee House, que tá aqui na Pedra Plata. Vai a comer. Hardcore, tá abri 5 horas de madrugada, será 10 horas da noite. Que não tem nenhum excuse para você sem treino. Bem treino, 1 hora, 1 hora e meia, assim aqui, tranquilo, bo cardio, bo braça, etc. Trein pia, trein braça, tu com net na Hardcore Fitness Center, na Cerro Blanco. Bingo Aruba, tucha domingo, apopo hunga bingo na casa. Bingo Aruba, bota cobra boteca da Setco Boulevard, entre outros, Setco, Caia Grande, Setco, Etsovel. E também me quero acordar a emissora que, además de 6, na bopo chama 699-9914, na tá entregar ticket na bocas. Bingo Aruba, hunga wega bingo e gana extra placa também adicional durante o wega de bingo. 10 wega, 10 ganador. Cerveza Balashi Tapa Corá, no cerveza nacional que o povo está saboreando em temporada de mundial. Pringles e potato chips que tu gente te gusta. Snack perfecto para tu momento, tá de Pringles. Bateria Duracell, bateria mais usada no mundo. Onda que abo llega. Den supermercado, qualquer negócio, botar aí a bateria Duracell. Purina, tá comida para bo mascota. Seita Purina, fresca está pepushi, dog chow e papi chow tá Pikachu. ProLift, Forklifter e Pellet Jack, botar aí na showroom, den showroom, de ProLift que tá queda na Eagle Bowling. Passa a visitar-nos e vai como Forklifter e Pellet Jack. Laboratório familiar, tá um laboratório acreditado. Testa de sangue tá mais importante para boasi. Então, você me quer acordar que vou passar no laboratório familiar e fazer o teste de sangue para checar o colesterol, prevenir malestar de coração, teste de suco para prevenir diabetes, teste de sushi para prevenir malestar de tripa e assim nós podemos mencionar. Wen Creek, creste li si Port Casino, é casino que abo me se visitar. Pão nga buwega de Messi, buwega de Jackpot. Molen, o ambiente está completo aya na Molen. Tem 3 horas de semana, tem 5 ou 6 horas de fim de semana. Food Fed e Birkenstock.
sandalia ng kumota buscando, ta di Birkenstock Store esa kita. Ay di Smith Boulevard, ang Tawardabo. Backstage Salon, te lugar perfecto para sa manicure e pedicure. La Moderna Pacus di Pueblo, natin panya pa interfamia, pemuchanang, shonang, pa emuchanang, yabosa, pa graduation, lagabo yulusi de momento especial que subita rima, subistage y recibir su diploma. Esa ita algo especial de su vida. Anto esta bombisti, con su camisa, con su calzón, su dashi, bonita chemise, sapato na pia ba mucha, que men un co completo batahaya aya, na La Moderna kutay Pacus di Pueblo di Aruba. Island Finance, shonang Island Finance. Me queda acordado com na Island Finance, bobo busca bo préstamo. Sí, e inamo tayo bo préstamo para paga, cumpli, e que dakla mesora. Esa com Island Finance. Boting di bay di biyahe, bobo ser zakhel, bota bay sa kanang, nanta zorba bohaya, 5.000, 10.000, maneco boke, pasina bay bo vakansi, tranquil. Também Aruba, me queda bisabo com Cool Squad takeda na San Nicolas. Awokin natin special libre boreal. 499 florin. Recorson de bisabo, 499 florin. Well, yabo sa busca bo erco boreal com 499 euro na Cool Squad aya na San Nicolas. Meskos também shonang Wingtung Home Center ta klaba muebla bokas mesa da bom muebla. Anto nos ting layaway plan di ba tour muebles dan con nos ting pabo e nos besta deliver tour kos pabo. Tour tipo di kashi, cama, pabo bari, restaurant, pabo kusina na casa, tamo nos ting turweya, tour tipo di glass, tour tipo di tayo. Llega e nós temos cortina de banho e quantidade de coisas mais que nós oferecemos para a comunidade de Aruba. Tabo de que chega na Wingtung Home Center. Candle Oil é minha azeta. É butter corraca tapa preto. Dentur Supermarket, botaya é azeta de Candle Oil. Becqui Lottery, te loteria que para década não te serve é pueblo de Aruba. Que chega nang de número de 14, 2, 3, 4 cifra. Prêmio ng bom pagar. Essa é a Becqui Lottery. Também, Ecotec, baki grande para se limpeza onde casa, nós temos. Baki ng residencial e comercial, também Ecotec timpabo. Autocar, auto ng novo que você buscando, sedan, SUV, 4x4, van pa pasahero, van pa carga, nos ting tour pabo aya na Autocar. Tabo din ko llega na Autocar e bota. Llega nos guardabo, nos mesta seredil pabo. Campeón tipo pisca, e picuda sabroso, e pargo sabroso, conofes, mulato, dorao, pisca cora di plato, filete pisca, binse canosta campeón, vai como pisca, vai que pica, e si boyo pica temperado em su butter, no está guardado, e banana baboasa também na campeão botahaye. E é frio nang yabosa, sabroso de leche. Smart Systems está guardado babo, pasina, yudabo com a seguridade com a bota desea, com câmara de seguridade, e também não somente câmara, pero também alarma e patrulha de bacaya, e smoke detector também nos tem pabo. Smart Systems, 588-4259. Oxy Plus, na Botica Santa Cruz, Santa Guardabo, vai comprar Oxy Plus AW. Sim, vai comprar AW, e que da clamesora, com extra sample, e viva saúde, está bom para o suco, está bom para a pressão, está bom para ter uma curva forte contra a gripe, e hope que os mais Oxy Plus te ajudava com ele. E pode chance de ganhar barbecue grill também. Koiman, abo, trabalhei na Koiman, ora bom este de material na pa arba bokas, padeng e pa fo. Tour material de construction, taki botahaye, tulo que bom este, pa bo completar com botrabow, na Koiman bom acertar. 7 de manhã ta abri, 7 de noite ta sera. Já domingo, 9-2. Nós está guardado na Koiman. Também Aruba, me quero avisar mesora que o restaurante de Wine and Dine Teipabo. Restaurante de Wine and Dine Teipabo. Anto botahaya, Surfside Beach Bar, para Body Curadi Airport. Também botahaya, que passa aqui da Welebina Strat. Pasina abo, saborear, cominerang dushi, merdia e também para dinner. E café da Plaza Rumang. Desayuno, lunch, dinner. Café da Plaza, tremendo. E mescos salt and pepper bandi de hotel, meta mescos.
desayuno, lunch, dinner. Pa dinner também, bopo haya, tango pa carne, fishes and more com bom pisca, bota haya também sopranos para dar drinks e desfrutar de ambiente de música live. E se taban nila mabo que tá, não tá problema. Mumba também tá pavo. Mumba, sim, mumba tá guardado. E não somente mumba, pero também bopo vai na Hadicurari. Inang também, desayuno, lunch, dinner. AirTech, na playa, abo este Erco novo, AirTech tá guardado. 583-9944, pedimos Erco. Nos pode deliver Erco pabo, bota paga ou Erco chega. Seja swipe of cash. Of bem que nós te ajudamos. Nós temos bom serviço, nós temos bom personal, claro atento para atender com todo cliente que é Erco e não tem special de 549, arriba marca Midea. Apex da Barcadeira. Cimento fresco empaquetado na Aruba, bloco e paver santo. Chega-se com nós clinkers, nós temos turcos pabo na Apex que queda na Barcadeira. Sim, na Barcadeira. E nós deliver turcos pabo. Posta Aruba NV, abo, mester serviço corporativo para a companhia de curir e de boda. No problem. Não tem problema. 592-0804. Esse é o número de telefone de Posta Aruba NV. Você toma contato com nós. E também, se você manda página para merca, e serviço aqui está on back. Serviço não como manda página para merca. Esse aí está com Posta Aruba NV. Blossoms Restaurant, é lugar que está doce para você comer. Está bom de lante na cozinha. Bota aí a Vivian, está passando se acabou. Cariciabo de lomba, puntrabo, kiko, porque come, porque salmão, é uma combinação, porque double salmão, ou porque salmão com galinha, salmão com carne, ou porque carne com galinha, ou porque shrimps com carne, shrimps com galinha. Ei, anto preparei e bem cozinhei bodilante e não, e também tá join no custamento. Esse aí tá Blossoms Restaurant. 165 tá em número de forense. Se tá envolvido um acidente, importante para chamar 165 mesora. Não tá documentar o acidente. Ora voy a ganar seguro, toda a informação tem. E o processo para a direita tá vai mais rápido. A to Z. Roof and Home Restorations. Se há de problema com o DAC de casa e o DAC de negócio, llame Dr. Nandi DAC. Esse aí está A to Z. 741-4810. E também me quero informar que nós estamos trabalho de construção, para renovação, etc. Nós estamos tudo e trabalho ng equipado. Atco Heavy Equipment, a parte de ting equipo ng pisar para os terrenos, baixo difícil bom, transportar container, nós também santo. Granite Stone, Unwashed Mix Stone. Também nós também de caliche mix. Tudo isso aqui tá material aprovado para trabalhar na Aruba. Office Systems Aruba. Também de tudo que vamos ter para a oficina tá completo, boa administração, bo file, bo cona de orders, nanting cona para pôr para desk, paper clips, também de papel para printer, notebooks, agenda, de lastro um pouco para dentro cabeça. O tinha ver. Com oficina, não tinha pabo. Stool de 7 ondes, desk não adjustable, desk não normal, tudo isso aqui nós também vende na Office Systems. Nagico 191, essa aqui está o número de emergência. Se botar cliente de Nagico, arriba caminha de um copa a cubo. Não te segurava o veículo, segurava a propriedade, seguro de vida, seguro de inteiro, seguro de viagem, um custo completo, tal que Nagico está assim, pabo. CarQuest também tem, pabo. CarQuest. Tawar dari babo, anto nanta vendemos tudo que vamos ter para lavar auto, tapay para auto, tapa de wheel, bateria, taira, peça para auto. Nós para order cost pabo. Bem se canos da CarQuest, nós tawarda ari babo. 24/7 packages. Essa aqui tem lugar caminho babo com babo ticket para babo viaja. Si, porque viaja 24/7 packages ta lugar para ir de Wendy's Boulevard, caminho babo bayi babo com babo ticket. Eco gas, bote gas chiquito. Bote gas chiquito. Awit yung hindi ka primitimi, arepa, ora ka vai abrir stove, não está sendo, você diz que o gás acaba. Me diz que vai eco gas, mesora, passou me não porque da 5 me arepa, me empanar, para me dar que tabasco bom, sabroso, e finalmente, é só uma lubida, que o body gas está para será. Que men, vamos sa, gente essa falha. Pero mahaya me empanar e ela baha bom também. Isso aí é mais importante. Campeão a trova, me avisava que guardava com 3 horas que piscava, tá aí senhora bonita, chiquita, português, tá guardava. País que é Yuka Restaurant, amo, tá aqui da Havenstraat, Aruba. Den Havenstraat, Caribbean Seafood and Grill, para trás de Royal Plaza, bom lugar para saborear comida merdia e também à noite. Tá abrir
teco or nang dia noche, 2 de main na tahabri inang tawardabo na yuka nanti seafood boil masyadong mes isto ba nang masya sabroso mes. Tambe, mi kera bisabo ko Bentham Bali, takeda tambe patras di Royal Plaza din Havenstraat, nanting awari kung local special di 49 florin. E botahaya appetizer, botahaya main dish, e também botahaya dessert, e vários para escolher for DJ. Assim tá não tawarda arriba bo. Pascal, como costamos? Como balanta o Mitei presente preparando para Awe juega 3 horas. Bom juega. Matendo com Awe tem pateiro para lá. Segundo ende, lá vai com bruxa conversar com ele, ela pisa com a Argentina da pere, Antônio ela também lá pisa com Alain do Mitra amanhã so vou tincha. Ele llora ve. É com Michael Carty. Tudo se vai llorar. Ante representante nan digno de Argentina na Aruba e me te quer Awe tai 3 horas e barato rondo. Argentina te enfrenta Inglaterra, tur 2 equipo nan fuerte, equipo nan mundialista, que men é por vai tur banda, bet nan Awe ta casi igual na favor de ambos teams, que men no tiene un team swak. Ayer el favorito estaba Francia, sin embargo, españolan. Así paella que francés nan ayer. Donde tiene pan francés ayer está paella na come y Francia a baicas. Quem por pensa, Francia te bota de equipo nan favorito con Mbappé, etcétera, favorito para salir campeón del mundo. Sí, pero España tiene una dona de Real Madrid con Barcelona, con ¿no? Botín, team nan tanto fuerte. Maremo me avisa diferente via, já para adelante, tur team tá duro. Tur team tá duro, no tem team swak. E ayer bota mira Francia com Espanha 2-0 na favor de Espanha. Awe ha creato para 3 horas. Argentina com Inglaterra tá topa outro. E ora acaba no saco, dorco Francia a perde ayer. Já sabe o esta hunga para de 3 of de 4 lugar, depende com quem gana ou perde. Já não se acaba com juega final de domingo para campeão Espanha também. Então, awe 3 horas lo decidi se Espanha também enfrentar Inglaterra. Es un ganadera. Vai focar, vai den para final. Para final de domingo? Sim. Que bem, juega nan di ayer com awe definir quem também de 3, 4 lugar já sabe. E quem vai prometer e de 2 lugares para o domingo, que é a final. Que me aqui acaba, nós temos semifinal. E ayer Espanha passa para a final. Que Espanha, seu lugar, o domingo está segura. E à tarde, lo definir se está seja Inglaterra também está competência de Espanha para o Mundial ou a Argentina. Claro, eu bisabo que na Aruba fanaticada de Argentina está mais grande, pero bisabo por lo menos é casado de Shohaira de Inglaterra duro. Ah, sí? É inglês. É inglês, não? Inglês, que men vou passar em sua casa e vai caminhar de Waterfalls Boulevard, vou ter uma bandeira grande de Inglaterra, que men está ferviente seguidor de seu e Shohaira de Portugal. Shohaira de Portugal. Automaticamente Portugal está fora, ela vira. Vai para su casa, vai para Inglaterra, pero estava para Portugal, claro. Que men van mira a etar 3 horas, quem está mira país que vai enfrentar Espanha para vai com título de campeão mundial. A mim tem lugar para vaca de domingo, Gabo? Botinga? Sim, claro. Ok. Santarém Estrada. Até. Pero a ver se não se vai que 3 horas a ver macho ambiente Roland Ares esperava na Roadside Café junto com Chill Café também a ver na lotin special a ver na pantalla ayer noche se passa a visitar Roland Turato pantalla grande amplio vou mira boega vai por a crédito não estudiante você me deu a impressão speed que ayer por a crédito não tem mais tanto ainda que normal ela me muri e não muri, pero ela mengua hopi. Ma compreende for di differenti negoci di Horeca con nanta kere con mundial a tatiso effetto riba evento di spula credita ting evento na Rotsen con Balashi ting rondi Chill Café Roadside Hamaca Sandras e banda ting gente claro pero no tabata llena de sempre a manera de pasado probablemente por eso ainda não vai estar salindo tudo dia aqui para mirar futebol
E awe também, mosaco, botinha wega de Argentina 3 horas. Of também na bisami que tem diferente evento privado. Que men, je vrouw não organizar um lugar, não também não, of na casa de docente, maestra, então não necessariamente de bacaia. Claro, botinha efeito de controle não policial, e botinha com problema, e era apenas merdia, prometo evento não dispula crédito, mas a comissar vai tem sua glória, merdia acaba, tá batendo desgraça de auto, que ainda juffrouw escola, tá batendo envolvi, obviamente vestido seu flanela dispula crédito sua escola, pero hij de desgraça ora que ela vai dar estreito de rotonda. E hij observar sua cara com ambulância, mister a transporte para receber tratamento médico especializado no hospital. Tá quando que tá passa e me quer é tipo de notícia que mestre põe que maestra of docente não preferado, você não vai caminho daqui de Taribacaia, etc. Por de Andrei, não? Sim, Andrei Petroci. É com seu colega. É com seu colega, é Salvador na de vida e era com ajuda e fra escola aqui. Ela é obslata cara. Ela dá sua cara. Se come airbag não bula. Tem estuurwielen dali? Ela dá sua cabeça, ela lá um break. Dank Deus dat viniendo auto de retorno, ela sigue, ela riba break, ela passa retorno e dá ding. Essa aqui tá na Bushiri? Sim, na Bushiri. Hope slide, auto que é total loss. Dat uma pessoa na masculino, que quer que me se casar, conheci DJ com a Judea também, e não, a bem mesura. Pero me mira slata para fora, ranque borchi, polícia motorizada e também polícia de praia, aí chega rapidamente, nosso amigo nan de ambulância também, aí chega mesura e me mira que a senhora tem basas lá na sua cara e nan a papi com ele e nan a logra convencer para vai com ele para o hospital, para sim aí atenção médica, é impacto apone que me não saco se não tem seatbelt vestir portar sei também um rol. Me não deu auto com ele. Pero la tal su cara sí. Tibia si botin sit bel vestido, no tal bo cara sí. Pero esta na vida cosi sua vacância como se malo, passou como docente depois de ter ano escolar. Me que era momento com o equipo mas de duas vacância para desfrutar e sossegar. Pero no com dolor, assim aqui. Pero pronto recuperação. Você ayer me papi com algum docente, não te referindo a lo que nós vimos ayer merdias bit estudante de ave não também antes mais. Imagina abo vir na escola o Pascal, bom manda sali. Claro, pero bom forma. Tempo já tá normal, pero o que vai ser lá. E tempo já mulher caso me mama com mitata. Sempre como te explica bos não. Passou, me bisa não com Fre dar-me canto mais, sabe, na qual banda da hora mais obesa, botar aí som na mandreche, foi som na casa. Claro. Mas é tempo já também nós maiores ainda mira frère com sœur como imagem religiosa. Pastor. Tá em missa. A mim tá ponto minha mama, pero Kiko é trabalho de frère tá. É te bisa também um mitad pastor. Aha, sim, tá bem. Que men ori dor quando a Bíblia tem cerca missa, tá com meu huis la sala, não tá com essa metro convento. Convento da basura segundo, pero anyway, huis de la sala não é frère da Bíblia, anto a vendia da Universidade de Aruba. E ainda tem Jesus que tá na vida, não? Aha. Se como Jesus Juliette, Jesus Juliette aí. Jesus Juliette, a dona minha mama les. Muito de minha gente. Até já minha mama Maricha. Minha mama vai fazer, o senhor Juliette aí que tu vai. De Boneiro ali. A mim tá correndo, mas topé, passou. Tem um outro mais um gole, é um rubiano. Me decora seu nome. A mim também sendo Dominicos Colégio, anto horas colcava, me também Rosa Colégio, mas me bom blef com minha piscina. Ah, well, nada biba de casa, não. De curar e não, é Jesus Julieta biba. Ante ta sali encomendata, encomendamento va Maricha. Anto, agora minha mama tem agora a mim, que men, babo mira com geração te passa de ensinança para era docente não te bisa contar-me algum coco não te passa como estudante em classe, como bota queda assombrar. E bota queda assombrar de coragem e durf com estudante de vendia tin, com nós não tava tin. So, je vrouw com meneer, mas je respecta, je vrouw moet je manan. E se awe mi sali, mi topa mai que la cleo un camino hasta de recreação de um café, meneer la cleita ya me. Mi no pode me mai que você não tá sali de mim, e respeito. Bota topa je vrouw lugo, meneer de lock. Bom pode me, hey de lock. No, meneer, je vrouw.
para sempre. Debbie posta, je vrouw Debbie, mi por mí je vrouw de eerste klas. Min po me, hey Debbie, está bye. Pero si não contava, o docente não di com emocionado dele com não hoje em dia. Porque pensa, wow, então outra geração, outro costume, e coisa cambia, portanto mire outro rol, e isso é importante, agora que nós entramos na temporada de vacância, é bom para reflexionar o rol que três gente me está jugando de educação. Maior, estudante, e eu, e docente. E três tem ser bom team, para seguro que muitos que vai bom na escola, e também tem seu rapport e seu diploma amanhã de sua mão. A pouco de vacância é bom para reflexionar e pensar aqui, e na docente e a vrouw na escola, meneer na escola, que desejamos estar vacância bom mereci, vai pouco a pouco, mas não preparar e se preparar para ano escolar novo, com 6 semanas, te passa vez. Assim. Pero assim, a que mais em pang playa quieto, que é tráfico não tá jam, dentro em pang de playa. Para sobre no escola. E merdia mira, mais coisa também, que vem botar tem flow de tráfico mais tranquilo. Pero ayer tinha gente que tá pouco apurado em Calle Emilio Cruz. Ela coisa hinca, te kunan abing dal denje. Essa que tá um acidente que sucedeu em Calle Emilio Cruz. Já um dia, mais coisa que tu casting câmera, auto não também tem câmera ali baje. E aqui nanta caminha como tá mira, com o auto aqui tá que tá hinca, e que men ainda aqui tá plegado, brother. Ela bloqueia e outro banda acaba. Mas está botinco para passa. Não, eu era uma manga, não. Exato. Botar mal perdido. Espera que tem seguro para cofre e auto que era dali. Auto passa veio assim e para trás. É branco, Sim, é branco, te passa veio esse aqui é um acidente que sucedeu ayer. Anche hoje em dia, você aqui tá veio mas mas a número também não tá usando veio Sim. Me meta tem par conhecido de mim bem e na hir auto, ou não tô falando a número. Depois uno vai auto aqui, não, assim não hir no aeroporto. Já well? Tá bom, então. E ora para boa com acidente que sucedeu, tá pouco apurado, é de auto blow tá, ela calcular malo e a causa acidente. E se mané para mim que tá sutras um auto de quero ter auto de forense sutras me sobre event, pero não tá assim. Pero esse aqui é acidente que sucedeu ayer. E também tem turista que não tem respeito. E aqui não me aponta que da DTP está com seu controle. Você não tem auto que você vai fazer controle de área de, por exemplo, lugar mais fácil. Buxiribana, está estacionado, você estacionar não. Bom, mas você vai molestar solamente a companhia que tem V of MFV. Pero, ora mira, turista, um UTV, chega dentro Simão. Dentro área aqui, anto correndo tem 90% que está turista. Anto botar com su A9, mas é um aqui com A 68553 a decidir que riba com que está subir Wativos Boulevard caminha com peatão e ciclista mas te move. E não tem respeito. Também dilante ela diz lora que tá mandrete sube você e não que corre turista tá ela hira UTV A9 hira UTV com A9 pareja turista. E hace lo que etiqueta. O aqui não com bicicleta, mas se quita pé para evitar que não te dale. Backup, que anto essa aqui não por. E aqui não tá caminho com DTP de rol, você pode gritar sapatear, pero para mim você não funciona de tal maneira que você não tem mais. Você não custa molestar O, T, V, companhia não, TX, tu rende. Essa aqui não. Pero según mi speed, não sabe como, pero según mi DTP não tem autoridade para atender com A. Essa é a polícia. Agora vai polícia, te bisabo, DTP. Aí nada que vai. Esta virou using mama. Pero según a mí... Pero fiesta sigue, sí. Sí, según a mí, pues obvia ahora que tem controle policial, não te invitar DTP para join, pero DTP te atender solamente com O, taxi, tours, etc. Pero a número, según mí, que assim, meu amigo Ricardo Muro está mirando nós, é experto de tráfico, é por contestar, não se sabe. Segundo me hora que está mas com hora de táxi pirata, DTP segundo me não tem autoridade para combater táxi pirata. Porque agora é tempo já tá ex-polícia Foster, para ser como polícia Barrio,
Dapat corre atrás e taxi pirata, ng paranang, multa nang, etc. Papel questão de auto, caminho da bisa que se nós paga, que cone. Isso aqui também passa. Vamos parar auto aqui. É veículo aqui, pode dizer, Bahure. De quem? Quanto vai pagar? Juist. Anteriori, tabira pero kita passa não tem multa. No momento que vai parar auto, turista bisa, não para Bahure, até aqui, mas paga tanto, mas Bahure, é veio wagen que se ele com um número. Mas tem uma multa que bota baina sunca huur e bota multe. Pero não uma multa de 100 florin, mas 5.000 florin, um co alto. E se passa com viaja, e a OM quita é vergunning die. Não, é vergunning não tem. So, se não é de acordo com A. Pero hoop die não tem vergunning, então tem que A-nummer met mij. Não sei te wegen com so, para botar na aeroporto e botar huurauto na aeroporto, bom, mas die vergunning. Aeroporto então vai lagabo, huur tent, boot, para huur veewagen sendo com ta A-nummer. O aeroporto não tem entidade para controlar que auto bota huur. A botar vergunning. E sei sim, então coco DTP me se va. Ata tanto auto botin, ela me mira número não. Tem roupa de auto não nem segurar o mano. Que é tipo de controle, ou que tem polícia na cabeça de DTP, um ex-polícia na cabeça de DTP. Tá bom para pôr mais gente dentro com autoridade. Que não somente estava da polícia, mas como esteta boa ou buitengewoon afspolingsambtenaar ambtenaar, para pôr rijk uit boete. Para schrijf boete, para doen een multa. Não somente não hefe, pero doen een multa. Check um par police bij ter beschikking die DTP om etieke police que tinha, escasso dat cap. Op bin com entidade de tráfico de police, que check economie, so e candidaat die veewagen naar TO, so vai check na DTP, na bira hopi mas, que mesmo se tem mais handhaving, mais controle. Se não botar bem, é loucura aqui de gente não que concorre com o que aqui não bom pouco culpa companhia de huur, mas em manda não vai correr assim, tá é turista tá me sai multa, mas se não vai ser na New York, vai ser na Amsterdam, vai ser na Medellín, botar multa. Vou correr para fietspad of caminho de peatão com UTV, pero essa aqui, shonen, é discussão que nós temos na Aruba e me sabe que tá sido lo, me sabe que tá facioso, pero nós mesmos ponto, nós mesmos tu coisa que bem na mundo, tu coisa que fenômeno a nós adoptar aqui não. Que me abin com steps, com e-bike, com e-scooter, na rua nós 300, tem manejo, tem lei, e não é da worry. Então, se não parlamento, não é assim. Esse parlamento me se dedica para ser lei aqui, coco tá bom na 70, quizás tá bom na 90. Coco tá popular na 80, quizás ou na 2026 não por. Que me pergunta tá nós quer ATV com UTV participa ativamente de nosso tráfico, of nós guardando off-roading, na lugar de santo, etc. Agora não quer, mas agora você põe barranca e o governo está jogando castigar full pueblo. O bom que é para off-road, a ela também corre bacaia. O bom não quer na bacaia, mas tu não espaço ori, caminho de santo, etc. que não pode manejar. Pide baile e não se encorrasse. Agora perde a cabeça com o que não está conta de anos 70, a hoje em dia está conta, mas pones um promê, é um promê. Há uma coisa aqui. É na que está interpretar a lei de uma maneira. É outro. Essa aqui não. Há aqui. O veículo aqui tem um motor. Trapa a bicicleta para não correr. E tem um motor para puxar. Mas segundo não, a lei da bisa, não sei segundo me sei, não está interpretando, tá motor de gasolina, diesel, etc. Esse aqui é um motor de corrente. Não tem gente para stop não. Que agora que está subindo caminho, sem seguro, sem nada. Dá no auto, ayo. E se não está correndo bacaia. Não tem número, não tem nada, free for all. E o que está passando? Então, nenhum parlamentar não não te interessa, não. Não está casi, solamente política sushi, atacar outro. Essa aqui é o que o povo quer fazer. Trabalhar a lei, não. Caminho, botar. Trabalhar a lei de tráfico antiquado que nós temos. E vai com o modernismo de tráfico que tem a bacaia. Tempo já, mas hobby bicicleta. Agora que botar outro tipo de veículo que mina corrente, motor tá puxa e bicicleta. Scooter não. Tudo isso aqui não tá conan com me querer com o parlamento me sabe algo e não diz punta dentro de outro, atacar outro, ofender outro. Então o povo mesmo que mira, se aqui tá conan com o povo que mira câmera de baje. Por exemplo, também a digno de bacaia, hasi algo pequeno que traficaia. E conan aqui, não me se paga belasting, não tá na placa, não tá hire. Não me saca na placa, não me paga belasting. Aqui não dá para mira com gente não irresponsável, tá subi, gewoon
Mucha, no. Okay, ami por. Anto, asin na tako, mucha nang, matopa, mamira kung corremento di 4 races, mucha nang sinta di lanti, kinabot mira quanto subikaya, maninadong pasa, e subikamina público. Anto, isakita ko nang ku, ba't ako mandi, auto may separa, auto may passa, sa ganyan subi caminho com scooter, may caminho, vamos correr direito, corrimento mas louco, três maco, arriba scooter. Deus, anto ainda mas mira com o parlamento da papel betema na aqui. Essa aqui não tá com o povo que é o parlamento para abrir budget. E com na aqui, camelena, vivo com pone regra. Pero no, você não prefere atacar outro, lastra outro. Esse é o nível de política novo que nós temos aqui na Aruba. Mientras tanto, viniendo rato arriba lo que está outra notícia, gente não está mais contento com pouco tempo aí nos anunciar que o dencurado de Maristela está cheio de buraco. Então, nós gente não ideia way a actuar, mas aunque nota caminho público, maneira caminho de governo para fora, não abai e não nosso amigo ideia way abai handle nete e não atape buraco. Pero a outro problema. Nani comi ima bisa não comi caminho com os grandes não tá come. A woki galinha não tá direita. Vai bisa maname potret. Nani comi uma que tu molesta. Nani comi ambo den exal unda e bieu não, vamos essa não chama bieu não, comi os grandes, a mim bisa nos grandes não. Tá sinta come tur dia. Just não me se será ventana. Dus e de compa sobra a woki tá galinha não tá direita. Den exal, que den é sala de come, den e lugar come galinha da renda. Eu digo, não, pero coia galinha na mano, não é huella, man. Não te cabe hora, não. Galinha, a você gosta de galinha estoba? Claro. Well, ora você não cabe que galinha para riba, chama-nos bem come, pastor Pascal quer galinha estoba, pero fresco de Maristela. Que bem, se galinha tu moleste den, a mim tem amigo que chama Niño Modesto de Jesus. Bom amigo de mim, dominicano. Ele chega a Aruba, ele queda 2-3 anos ilegal. Tempo está Roy Laclay, com Roy Richardson de feliz memória, Icho Matos, tempo também Costa está correndo atrás de gente não ilegal também, Marlon Gumbs também está correndo atrás de gente tempo já, ora que não passa de história para contar, tem John G. Emastrat, tem trap, pensão oeia, e não tem trap de caminho para leco, vai arriba, tem gente morrendo de tema morrendo dominicano. Anto, tempo aí, começa, ninho também está modesto, também está ilegal. Está holandês, tem 30 anos com passaporte holandês. Pero, está viva de Pompita Strat. Anto, está viva de casa, caminha com zinc, na casa cai de outro. Anto, está põe, bloco está aguante dak. Jesus. Anto, bom viento aí, migração, tempo aí, migração, também está 30, casa de gente, não? Mas se você tem tanto ilegal, também bem não, está 30 vai. Anto, esta sali, tempo da estado, sali de mani pontong para ir Pero, tem galinha de vizinha, dono de casa, vizinho de land, para trás, tem casa zinc, então, enang, esta bata biba, então, tem de galinha. Romang, den ano, tu galinha acaba. Tu galinha acaba, so na come tour. E ainda me acorda, leu me dizer história aqui. E te acorda com bombom, para poder buscar para fazer job, para algo, me tá aí não. Anto galinha nang tempo a desaparecer, pasó dominicano sa bom combat, matung galinha e estobe. Well, assim nós temos assim também, me mandam Niño Modesto de Jesus para bolsa na Maristela, vamos a bolsa com tá atender com galinha, com tá molostiabo, anto com bom cos para comer. Essa aí tá na Maristela, pasó problema tá com galinha da dentro, den caminha nos grandes, não tá come e também é fastioso, digo se rebentar, mira calor, etc. Esse aí tem. Me tem uma outra boa notícia para vocês. Já domingo que passa, tem time de U8 foi campeão, não? Ele foi campeão, é time U8 que chama time, é time de Santa Cruz. É time de Santa Cruz que vai representar Aruba na Marion, Illinois. Estava um torneio internacional que agora tem tour año, para muitos de 8 anos. Team Santa Cruz Aruba, a Sali, subcampeão, e aqui nós vamos mirar com de muitos a Dalo Home Run. Diferente de muitos aqui, a Dalo Home Run. Diferente de Nan a Dalo Home Run. Então, nós unitamos como um bom estobá, bom comida, estobá rubiano, com gente de força.
Nanta come junk food so, nanta come bom. Então, buscando de Santa Cruz aqui, a representar Aruba e nang a Sacacara e a Bahia final contra San Domingo. Just 2-4 nang Wega Caba e dinang ku tabata ku ahunga kinang tabata sunga dali home run aqui, ku bota wakinan ta Nevan Rek Rasnain. Eta nieto de Kenchi. Ok. Kenchi biel abuelo. Jesus sei Kenchi babira biel. Pero aqui na mira com nos mucha nang Sacacara de nos isla ta team Santa Cruz ku nang ahunga wega aya na Merca e um bom papel para dar home run, mas com dinang dar home run e eta dinang também com a dar home run aqui, saque bala para o estádio aí, já você. Legal, nós vai seguir Pascal aqui para sobre mitawata na tem uma informação passando? Sim, Pascal. Você diz aqui. Não, mas não mandei para nós que men seguita truque no corre se tapa. Sim, imaginava, seguita truque no corre, para caminho grande. E botei para com staff e santo tá corre bula fora truck vindo delante e tirei o auto correndo atrás e com sushi tá salicai mata cai na caminda e tá importante para o manejador de truck. Wat die was para falar, não? Sim, você sabe qual was. Ora você também transportar sushi para gente after sushi de mata, resti mata com você rosamonde etc. Bom, mas é por tapa para bo baki romang. Bom, você martira dentro truck anto sari bai, paso tour é staff e sociedade que dariba é o Voz Boulevard. Anto gente mas vai ser limpo, porque como é su som do vira limpo, então o viento tá se limpo, que men tá bom para ter conta que sa aqui manejador e truck aqui, você bota causa molesta, não? Bota ajuda outro causando molesta na outro. Que men sa aqui vídeo que nos saia de nos wo e horreia nan que tem turron de comunidade de Aruba. Awe também mitawata ding área ng mitawata ding área de Palm Beach. Palm Beach caminda ku inanda, mas nós temos problema, nós temos problema sério. Unda ku pode acabar gente não mandei para nós, pero mita volve mandei para minha baia we. Dorku macomandei ku também tem uma ação como é? Uma ação de limpeza nacional. Então vai vir dia 25 de julho. Se como que já sabra saque no lugar anto aqui nanta caminha com um bom momento para por exemplo área hotelero pone 20 gente de cada de nang departamento nang 20 gente de nang hotel e assim junto assim full área para fora de hotel limpo não propriedade limpo pero tem zona nang 50 metros leu 50 metros leu de hotel tá sushi e mahos e quando bom turismo tá ciego pero é que tá sushi não com os mesmos gente não tô questionar quizás turista também pero põe vídeo não para gente para boa que não com quanto sociedade tem com nossa grava vai de 24 horas bota mira tour e com aqui com tem candidato de sushi que tem den área banda de Palm Beach Plaza hopi sushi butter stool também dump tinha banda de biamento pode me mês se abo timbo país na pecho passo com tem baque não logicamente baque tem seu dono está na lock pero bom bebê sushi banije passe baque não tá dibo e estão com bingo sushi baque não também que sushi com abalacamento abo é centro na trabo anto assim tem gente de sociedade turão de banda blake butter saco macho hopi sushi então tem que ter um bom momento para o dia de nacional de limpeza Aruba Uni e no momento que Aruba Uni nós por hora que Aruba Uni nós por limpia área não so já para como de diferentes grupos pat vende nang grupo nang de scout de hobby grupo é outro bom momento também para grupo nang de escola grupo nang deportivo tu ende grupo nang de hotel setor privado para dar clean up completo também tem 9 áreas como bebê sushi que men ora para pequenan se sushi de casa whatever vai tem 9 lugar que deve anunciar que é dependente é dia 25 de julho e um bom momento para nos dar bom limpiar para nos isla den cura onde que tá pero para nos isla queda limpo passo
En caso mo comandante gobyerno pone 9 lugar como bebenta mo sushi. Al final você bisa aqui bodi wancho, agora propaganda. Limpi. Propaganda te la ruba siya pasa. Pa kwa detergente ta tro bita claro. Manal. Se kumita manal. Te bisa aqui bodi wancho, anda te bisa limpi. Hopi ay pasado. Ay na 80 mita kere. Ito ko mencionar ko awe ding oran di mainta tu lugar tambe un ceremonia. A mim eu considerei uma cerimônia especial. Timbiata vale a pena para nos parar o quieto na tipo de cerimônia evento nang asina. Se tem coisa que o último ano nós logra na Aruba tem hobby tema ta é palavra inclusão. Inclusão que men inclusive. Vão incluir isso que quizás não temos coisas conosco, que é diferente de nós como parte de nossa comunidade. Se incluir ainda com outro orientação sexual, outra orientação religiosa, pero também este kuta cai em grupo de pessoas especial. E de caso aqui, um ano passado, um par de tempo passado, ministro Wendrick Cecilia, junto com Mark Figueroa, de Aruba Ports Authority, anunciar que de quiosco delante de terminal cruzeiro no suave na praia, onde quiosco você pode ter quiosco também de souvenir, flanel, etc. Recuerdo de Aruba, onde não também para grupo e organização que atende com os gente especial. E a ministra anunciar que vai durar isso aqui, pero me será que dá claro algum coisa, preparar lugar, awe den hora de mainta oficialmente e quiosco aqui abre oficialmente. Hoy nos está celebrando a apertura de Inspiring Corner Kiosk aqui na Welcome Plaza. Está quiosque especial com propósito especial para sobretudo o que nós temos aqui dentro trabalhar para nos clientes na Sonrisa. Nós a começar o projeto aqui como projeto piloto na setembro do ano passado. El resultado está éxito rotundo, danke na el líder com a guia, nos clientes estupendamente bom e nos clientes também que trabalha bonita. Dos turista que vai com souvenir, lo vai com pida de alma de Aruba também trabalha com o coração de nos clientes. Então nós a começar com Inspiring Hands projeto que está na nossa fundação MES. Camina cliente com limitação intelectual também turna ainda trabalha algo criativo. Então nós começamos com o projeto na setembro do ano passado. Pero na dezembro do ano passado nós firma MOU junto com a ministra Cecília de Turismo para abrir quiosque para nós. Então, iniciativa aqui está crescendo e virando éxito rotundo para nós. Aqui a comissão de ano passado, onde nós vamos acercar para assistir com quiosque na muito especial, que também deserve uma oportunidade. Agora que nós vamos acercar isso aqui, nós queremos que está um tremendo dia e de viagem nós actuar para pôr quiosque disponível para não por ter uma oportunidade também, não? Emocionar que está bem grande e hobby viagem não tem certa limitação que não está word incluir. E essa aqui é uma bonita história, que tem bonito começo para nós também. Agora que nós acaba a escola especial que nós está atender, que nós tem a oportunidade aqui para por word incluído em comunidade, não? Para mim, bisabo é dia hobby bonita. É dia hobby bonita como mama de uma pessoa com limitação, seguro é ter uma esperança. É ter uma esperança num Aruba mais inclusivo, seguro. Também me pensa que é algo grande, não somente para nós local, mas também para mensagem que também é for de turista que chega, que Aruba não somente está beach. No, pero nos personas, nos gente, nos inclusivo, nos tem mais coisas para oferecer como ser humano. Mas eu sa, den rol novo comitê, ano e meio passado me adrenta o mundo aqui especificamente com iniciativa aqui bem de minha história como mama, então me por bisabo que de ano aqui não mawak hopi cambio. Quizás não tá tudo costa a saliendo na clave sobre que é processo e botin que conscientizar, vou mestre tá hopi é uma luta
para botar esse aqui fora, Hopi Viaja tinha pensamento que é grupo chiquito, pero não é grupo chiquito mais, é grupo grande, e é grupo grande que está afetar Hopi gente. Então, todo local que você tem impacto grande, não somente de pessoas com limitação, pero toda pessoa na ronde. Habido normas de 5 minutos exacto, porque mira cara nan contento e di persona nan mira Chloe é princesa de Barbara Brown de Aruba Airport Authority, também está sempre em grupo de ação especial e tá bom para ressaltar com Mark Figueroa mesmo, que é o diretor de Aruba Ports Authority, de sobrinha que é especial, que mentoria aqui tem grupo aqui de inclusivo cerca de um coração. É importante para a intercomunidade também sostener esse tipo de esforço. Assim, para nós temos sendo especial, mas incluir em meio da comunidade aqui de Aruba. Haver normas de 6 minutos aqui no estúdio. Hermano, botinho hoog bezoek. Ja, no, a nós. Hoog bezoek in het studio. Dat is maar importante. Meneer Erik van der Burg, dat is a nós. Un rato, anto ela bem com sua mandrete também, senhora Frei, junto com nós. Quanto mais, senhora? Bom, bom dia. Seguro. Goedemorgen, meneer Van der Burg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Alles goed hier met op u? een route zijn, toch? Alles goed met mij. Is het tweede keer? Nee. Tweede keer? Nee, ik denk de 8e of 9e keer. Oh ja? Ja. Por me conosco comissário, bom para me explicar quem é Erik van der Burg. Erik van der Burg, nós conhecemos como secretário de Estado de Holanda, pero em 92 acaba estava a staatswethouder in Amsterdam Zuidoost, in hele comissário in 92. En in 97, ela vira diretor de ouderen en gehandicaptenzorg, wat je bista. Na 2010, ela vira wethouder gemeente Amsterdam. Na 2018, ela was fractievoorzitter do partido VVD, in parlemento Tweede Kamer. Na 2019, ela vira Eerste Kamerlid atrobe bij VVD. En na 2022, ela vira staatssecretaris de Justitie en Veiligheid do kabinet Rutte 4. Anto 6 de dezembro de 2023, ela bolebira Tweede Kamerlid para VVD. E recentemente, dia 23 de fevereiro, ela saiu voor het parlement e abira staatssecretaris Koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid in het kabinet Jetten, het governo actueel de Hollande. Maar ik spreek even met mensen even uit te leggen dat u niet van vandaag bent. Nee, ik zit al heel lang in de politiek. Ja. En wat was de jeugd dan van de meneer Van der Brug? Nou, tot mijn 16e deed ik niks in de politiek. Op mijn 16e ben ik lid geworden. Oh, jong geworden? Ja. Jong. Ja, ik was heel jong. 11 toen ik besloot om de politiek in te gaan. En toen ben ik op mijn 16e lid geworden van de VVD inderdaad. Ja. En ik woonde toen in de Bijlmer. Ik heb, Bijlmer? Ja. In Amsterdam? Ik heb 40 jaar in Amsterdam Zuidoost gewoond, wat de officiële naam is. Maar ik ben echt een Bijlmer jongen. Ik heb in de Bijlmer op de lagere school gezeten. Dus middelbare school. U hoort heel veel papiaments daar in Bijlmer. Zeker. Ja. Veel Curaçaoenaren, Arubanen, Bonaireanen. Zeker. Ja. En nu bent u minister van de... Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En Koninkrijksrelaties betekent natuurlijk Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Al die mensen die in Bijlmer wonen. Nou, er wonen veel mensen in de Bijlmer die linken hebben met... Aruba, Curaçao, Bonaire. Ja. Of Sint Maarten, Stesia of Saba. Al moet ik zeggen, meer benedenwinst dan bovenwinst inderdaad. Ja. En u bent een paar keer al naar Aruba, Curaçao, Bonaire en zo gereisd. Wat vindt u ervan? Onze eiland. Nou, kijk, het is voor mij... Het geldt niet alleen overigens voor Aruba, Bonaire, Curaçao, maar bijvoorbeeld ook voor Suriname. Het is in die zin voor mij wel thuiskomen. En het heeft wel te maken met wat u zegt. Hè. Ik heb 40 jaar in de Bijlmer gewoond. Ik ben daar groot geworden. Hè. Ik kwam daar wonen als kind van 9 en ik heb er tot mijn 49ste gewoond. En dat betekent ook dat er heel veel herkenning is. Niet alleen als je op Aruba, Curaçao of Bonaire bent. Of bijvoorbeeld ook in een land als Suriname. Maar dat je ook heel veel mensen kent. Gewoon omdat, er is veel contact tussen zeg maar de mensen die in Nederland wonen en de mensen die hier wonen. Er is ook veel verhuizing over en weer. Dus je merkt gewoon dat als ik op reis ben, dat ik heel veel mensen, overigens ook op Sint Maarten. Ja. In Sint Maarten zit een oud-collega van mijn zoon in het parlement. Ik ben ook hier mensen tegengekomen die ik via de VVD ken, die nu hier actief zijn. Dus ja, het is een beetje thuiskomen. U geeft een ander gevoel nu dat we met u praten. Want ik moet u eerlijk zeggen, wij hebben in Aruba soms het gevoel dat de staatssecretarissen die voor koninkrijksrelaties moeten zorgen, amper de eilanden kent.
en het cultuur. We zijn een stuk verder van Nederland. Een stuk verder? Ja. Nee, En we hebben 9 uur ver. andere cultuur en andere uitdagingen dat u in Nederland heeft. Nee, ik zie zeker grote verschillen. En het is natuurlijk waar, als ik eventjes moet praten met een burgemeester in Nederland. Nou, als heel lang rijden moet, dan is het 2,5 uur rijden. En inderdaad, als ik moet praten met de gezaghebber op Bonaire, zit ik 12 uur, inclusief stop, hè, in het vliegtuig. Dus dat is inderdaad anders. Tegelijkertijd, ja, ik ben veel op de verschillende eilanden geweest. Ook in mijn rol van vorige staatssecretaris toen ik justitie deed. Ik ben ook degene geweest die 2 keer naar Aruba is geweest in het kader van de excuses vanwege het slavernijverleden. Ik ben ook als privépersoon op vakantie geweest. Op Curaçao bijvoorbeeld in het kader van mijn 15-jarig huwelijk. Dat ik daar naartoe ben gegaan. Dus ja, ik denk dat ik nu voor de 8e keer op Aruba ben inderdaad. Dus in die zin heb ik misschien een beetje een voorsprong ten opzichte van een hele hoop Nederlanders die er nog nooit zijn geweest. Tegelijkertijd heb ik een enorme achterstand ten opzichte van mensen die hier wonen of die hier vandaan komen, want die kennen het eiland echt. Ja, nee, dat is ik denk een heel goede startpunt. Maar nu dat u bij de eilanden een beetje reist, er zijn gezamenlijke uitdagingen hier. Energie, duurzaamheid, maar vooral ook afvalbeheer. Hoe kunnen we samenwerken? Wat denkt u ervan? Nou, wat je merkt, hè, en dat geldt zowel voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten als ook voor Bonaire, Saba en Statia. Op alle 6 speelt gewoon enorm het afvalprobleem. En dat is natuurlijk een groot verschil met, als we het even naar Aruba tegenover Nederland zetten, met Nederland. Omdat je daar gewoon dichtbij buren hebt. En het feit dat je als Aruba een eiland bent, ja, dat betekent dat je al het afval is gewoon hier. Terwijl in Nederland heb je 3, 4 grote afvalcentrales waar iedereen naartoe gaat en het daar vandaan verwerkt wordt. Dat kan hier niet. Dus je merkt dat dat wel echt een probleem is. Tegelijkertijd kun je daarin wel van elkaar leren. Want hetzelfde probleem wat op Aruba speelt, speelt ook op Bonaire en speelt ook op Curaçao. Wat je ook kunt doen, is kijken hoe je dingen gezamenlijk kan doen. En ik weet, groot verschil tussen Curaçao en Aruba enerzijds en Bonaire anderzijds. Want Bonaire is een gemeente van Nederland en Aruba, Curaçao zijn landen. Maar als het nou gaat om het oplossen van problemen, laten we ook over die grenzen heen kijken. En zien dat het op Bonaire, Curaçao en Aruba alle 3 speelt. En dan kijken of je dingen kunt combineren. Bijvoorbeeld doordat de een zegt van, hé, ik ben heel goed in dit type afval verwerken. Nou, ik help jullie, de andere 2 ook. En een ander zegt het weer op een ander vlak. Het kan ook in de kosten schelen, want heel veel moet ook afgevoerd worden. Meestal per container. Ja, dat is ontiegelijk duur. Als je dan dingen met elkaar kunt afstemmen, maak je de kosten weer goedkoper. Ja. Ik begreep, Bonaire heeft ook heel veel problemen met afvalbeheer. Zeker, daar hebben we natuurlijk te maken met Celibon. En ja, daar gaat het gewoon nog niet zo goed mee. Beter dan in het verleden, maar er moet nog heel veel gebeuren. Nou, er is natuurlijk in eerste instantie, zijn de bestuurders van Bonaire daar in de lead. Ook in de rest van Nederland zijn gemeentebesturen verantwoordelijk voor afvalbeheer. Dus ook op Bonaire. Bonaire is een 100% klein kindje van Nederland. Nou, kijk, ik zeg altijd, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland zijn 4 zussen. Oké. Wij zijn 4 landen in het Koninkrijk. En op basis van het statuut zijn wij 4 gelijkwaardige landen. En als het gaat om Bonaire, Statia en Saba, dat zijn 3 gemeentes. Ja, dan is Nederland, zeg maar even, het moederland. Ja. En zijn er 3, dus gewoon de gemeentes van Nederland. Zoals ook Amsterdam, Rotterdam of Maastricht. En ook daar is natuurlijk wel een verschil. Want ook daarvoor geldt, de 3 liggen wel op zo'n kleine 9000 kilometer afstand. Dus dat is toch anders dan in Nederland. Maar de mensen zijn blij. In Bonaire en ik voel het. Nou, dat is fijn dat u dat voelt. En ik vind dat we ook ons best moeten doen om ervoor te zorgen dat als het gaat om de 3 gemeentes, dat ze ook echt het gevoel hebben van ja, wij zijn onderdeel van Nederland en wij profiteren ook van de voordelen van Nederland. Net zoals ik hoop dat de bewoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ook echt beseffen, wij zijn onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat betekent ook dat wij ook voordelen zien van het in een koninkrijk functioneren. Nou, we hebben natuurlijk 3 januari gehad. Venezuela, Trump en Maduro.
Ja, als dan alles stil ligt. En op dat moment, toen was het de Friesland die als schip hier lag. Ja, dan kunnen de militairen van het Koninkrijk ook daarin hun rol spelen. Ja. En Uw visite nu komt nadat bij de laatste ministerraad van Nederland er meneer Jatten zei tegen u om naar Aruba te komen en om te praten over de haven. Gaat dat vandaag gebeuren, morgen? Hoe lang blijft u hier? Nee, dat heeft Jette niet tegen mij gezegd. Oké. De bedoeling is dat ik gewoon met enige regelmaat hier ben. Oké. Ik ben hier nu, sinds ik staatssecretaris ben geworden, 4,5 maand geleden, voor de derde keer in die 4,5 maand. 1 keer was samen met de koning. Okay. Dat was in maart. De andere keer heb ik een tour langs de 6 eilanden gedaan. En nu Aruba, Curaçao en Bonaire. En ik ben gisteren gekomen. Ik ga morgen door naar Curaçao. Okay. En dan overmorgen terug naar Nederland. Oh, blijft u... En als het gaat over de HOVA, dat heeft niet Jette tegen mij gezegd. Dat hoeft hij ook niet tegen mij te zeggen. De HOVA betekent dat er 2 regelingen door de parlementen moeten. Hier de landsverordening en in Nederland de Rijkswet. En het is mijn taak om daarover te overleggen met, in dit geval premier Eeman. Dat heb ik ook vanochtend gedaan. Ik had vanochtend een overleg, zowel met premier Eeman... Heeft u meteen een das gekregen? Nee, die das die had ik al. Die das die had ik al. Nee, kijk, ik pas mijn kleding wel aan, dus de das... Dat is van Aruba huis gekregen? En kijk hier, dit zijn de manchetknopen van de gouverneur. Ja, kijk, en als ik morgen op Curaçao ben, dan draag ik weer een speldje van Curaçao. Dat is goed. Ik heb geen stropdas van Curaçao. Van Blue Wave. Maar ik heb wel weer het Blue Wave shirt. Ja, oké. Maar die draag ik morgen als ik ga hardlopen op Curaçao. Blue Wave shirt draag ik natuurlijk niet op Aruba. Ik ben de gek, zeg. Ja. Maar we zijn ook met Blue Wave, hoor. Ja, nee, natuurlijk. Ja, iedereen. Ik heb ze alle 2 gedragen. Ook de koning. We hadden een probleem dit jaar. We waren Nederland en Curaçao voor het eerst. Dat is toch geen probleem? Kun je voor alle 2 zijn? Wanneer Curaçao uit is gevallen, dan gaan we iedereen naar Nederland en dan Nederland uit. Ja, nu zijn we iedereen. Maar eerst Curaçao. Ik ben nu voor Engeland. Ja, dat hoor ik. Ja, kijk, 4 jaar geleden Nederland tegen Argentinië. Ja, sindsdien ben ik niet meer voor Messi en voor Argentinië. Dus, dat was een grote oorlog dan. Ja, dat was toen een grote oorlog. Dus ik wil niet meer voor Argentinië zijn. Dus ik ben nu voor Engeland. Nee, een grote oorlog bij de koning en de koningin. Nou, volgens mij zijn ze nu alle 2 voor Nederland. Voor Nederland? Oké. Ja, maar ik denk dat het... Nou, nu zijn ze alle 2 voor Argentinië. Want de koningin is van Argentinië. Nederland is uit. Ik zou het niet ik weet het niet. En weet je, laat ik nu eens een keertje heel verstandig zijn. Moet ik niet te vaak zijn. Maar laat ik heel verstandig zijn en mij niet mengen in het huwelijk van de koning en de koningin. Meneer Van den Burg, hoe was het vanmorgen met de premier Eeman? Zijn er afspraken? Ik heb eerst gesproken met Eeman alleen. En daarna met het kabinet in bijna totaal. Dat waren 2 goede overleggen. Waarbij we bij verschillende onderwerpen hebben stilgestaan. Uiteraard, waar we het net al even over hadden, onder andere ook bij de OVA. Nou, daar ligt nu een advies, of eigenlijk liggen er 2 adviezen, moet ik zeggen, van de adviescommissie met betrekking tot de landsverordening en van de Raad van State. En wij gaan nu samen, dus Aruba en Nederland, op basis van die 2 adviezen de definitieve voorstellen maken. Dus het verwerken van de adviezen. Zie u die adviezen als een beetje bindend? Nou, kijk, adviezen hoef je niet over te nemen, want anders hadden ze het wel een besluit genoemd in plaats van een advies. Maar dit zijn 2 hele belangrijke organen. Zeker. Kijk, niks negatiefs over u, maar als u mij een advies geeft en u zegt A en de Raad van State zegt tegen mij B, ja, dan ben ik toch geneigd om eerder naar de Raad van State te luisteren dan u, waarmee ik niks negatiefs over u zeg. Maar de Raad van State is natuurlijk wel een belangrijk orgaan. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor de adviescommissie die ook de Arubaanse regering heeft geadviseerd. Dus we gaan die adviezen zeer serieus nemen. Wat we gaan doen daarmee, dat kunnen we nog niet zeggen. Want daar moeten Eeman en ik nog echt het gesprek over hebben met elkaar. Daar moeten onze ambtenaren ook goed werk in doen. Maar daar gaan we mee aan de slag. Staat Nederland open voor verandering? Ik vind dat je adviezen altijd buitengewoon serieus moet nemen. En als je zegt, ik sta niet open om van iets goeds iets beters te maken, dan ben je verkeerd bezig. Het betere
is altijd, het zit al in het woord, te prefereren boven het goede. Ik heb vernomen van het IPCO-vergadering in Nederland, Den Haag, een paar weken geleden. En dan hoorde ik de fractieleiders, ook van de coalitiepartijen in de Arubaanse regering, praten over die artikel 38. Ja. Daar willen ik denk er moet een verandering in komen. Men voelt toch dat daarin in artikel 38 onze autonomie een beetje aantast. Wat vindt u zelf van? Nou, daar is dus ook over geadviseerd. En precies zoals u zegt, is daar gezegd, zou je dat niet wat strakker moeten regelen? Dus daar zit Eeman ook... verder ga ik niet al te veel over ons gesprek vertellen, want het moet ook tussen ons blijven. Maar ik kan u wel zeggen dat hij daar vrij strak op zit. Ja. Dus tegen mij zegt, daar moeten we echt ook even goed naar kijken. Is dat dus goed voor Aruba, meneer Van den Burg? Nou, ik denk, kijk, om te beginnen denk ik oprecht dat de HOVA en daar een gekoppelde landsverordening goed zijn voor het Koninkrijk als totaal. Samenwerken om het Koninkrijk sterker te maken. Samen om de landen sterker te maken. Daarnaast denk ik ook dat de HOVA ook enorm Arubaanse volksvertegenwoordigers en dus het Arubaanse volk ook echt kan helpen. Aruba doet het echt heel erg goed. Beter dan Nederland als het gaat om de financiën. De schulden dalen. Er is sprake van een overschot op de begroting ieder jaar. Dus dat doet echt Aruba heel erg goed. Wat je wel ziet is dat Aruba nog heel veel geld kwijt is aan rente betalen aan Amerikaanse banken. Dat is natuurlijk toch zonde geld. Dat wil je liever steken in het opknappen van het raffinaderijgebied. Dat wil je toch liever steken in wegen of in wonen of in zorg of in onderwijs of in investeren in San Nicolas. Dus daarom denk ik echt dat die wet goed is voor het Koninkrijk, goed is voor de samenwerking, goed is voor Aruba en de Arubaanse bevolking. Maar, zeg ik er altijd meteen bij, het parlement, die beslist. Ja. Maar niet Erik van den Burg. En dat betekent ook dat nee is nee, dan gebeurt het niet. Ja. Maar als u net zei van Aruba doet het goed, de financiën doet het wat beter. Eventjes, ik heb water voor u gezet, want als ik naar Nederland ga met de premier, altijd, geven jullie ons alleen maar water, hè? Serieus? Ja, alleen maar water en geen koud water, hè? Geen klontje ijs. Om even voor de helderheid, ik heb zelf een hekel aan koud water. Dus mij doe je juist hiermee een plezier. En even stiekem een detail vertellen over het overleg vanochtend met het kabinet. Ja. Ik kreeg ijskoud water. En hij had Cola Zero. Terwijl ik juist van Cola Zero hou. Dus, de premier ook. Ja, de premier ook. Ja, hij had ook Cola Zero. En nu in Nederland moet hij koud water drinken, want het is heel warm. Ja, ik hou niet van koud water. Okay. Ik hou niet van koude cola. Ik wil altijd... ik wil geen ijs meer drinken. Dat is een Balasje cocktail. Dat is een heel goed water. We gaan het merken. Meneer Van den Burg, net als net zei van het gaat goed met de financiën. Voor een paar jaren, niet alleen 1 jaar, een paar jaren. Ook met de voormalige kabinet. De financiën ging beter, overschot, surplus. Maar dan vraagt de oppositie, als het goed gaat. En u zegt, Nederland wil Aruba helpen met een lagere rente. Waarom moet er een conditie komen of met de Rijksminister over ons die beslist en zo. Daar hebben ze een vraag van, je wil me helpen, maar je wil mijn autonomie kwijt. Nee, ik ben helemaal niet bezig met het beperken van de autonomie van wie dan ook. Het is wel zo dat op het moment dat je leningen afsluit, wat nu ook gebeurt, hè? Banken die geld lenen, of het nou is aan u, omdat u zegt ik wil een auto kopen of een huis kopen, of banken die geld lenen aan een bedrijf, of banken die geld lenen aan een land, ook die stellen daarin eisen. Als u naar de bank toe gaat en u zegt tegen de bank, ik wil graag een huis kopen, dan vraagt de bank aan u, maar wat verdient u? Heeft u een vast contract? En op basis daarvan zeggen ze, wat kost het huis? Hoeveel is het huis waard? Allemaal dingen waarnaar gekeken wordt, ook nu. En dat heeft ermee te maken dat je dus wel wil dat het ook goed gaat met degene die leent. Dat is natuurlijk voor een deel omdat je geld terug wil hebben als je leent. Maar het is ook een deel van ik wil dat het goed gaat. Als je kijkt naar Aruba doet het echt heel erg goed. Maar meer dan 10%, volgens mij is het met 16%. Dat is echt heel veel.
van de begroting van Aruba wordt uitgegeven aan rentebetaling aan vooral Amerikaanse banken. Dat is allemaal geld wat je kunt besteden aan zorg, onderwijs, wegen. Ja. Nederland, dat geldt niet alleen voor Aruba. Niemand kan beter lenen bij Nederland. Niemand kan beter lenen dan lenen bij Nederland. Omdat Nederland heeft de hoogste status bij de banken in de wereld. Een van de weinige landen die het heeft. Ik geloof dat er 12 landen in de hele wereld zijn die dezelfde status hebben als Nederland. En daardoor kunnen wij heel goedkoop geld krijgen. Ja, dat is wel belangrijk. De premier heeft nog een paar maanden als premier van Aruba. Hebben jullie erover gesproken? Is het deadline voor Hoffa? Nee, uiteraard heb ik er met de premier over gesproken. Ik zag het bericht denk ik ongeveer op hetzelfde moment als u het zag. Ik werd net als u waarschijnlijk totaal overvallen. Ik zag het niet aankomen dat de premier zou stoppen eind dit jaar. Dus ik heb hem toen meteen gecontact en gezegd... wat doe je nu? Ik ben helemaal verrast. Niet eens de collega van de coalitie wist het. Ik heb het gelezen. Dus ik was totaal verrast. En ik heb ook gezegd dat ik hoop dat we de komende maanden... nog heel veel zaken samen kunnen doen. Want de samenwerking met premier Eenman was de afgelopen tijd goed. Heeft hij u niks gezegd wie de volgende premier wordt? Nee, dat heeft hij me niet verteld. Maar zal ik je wat vertellen? Ja. Als hij me het wel verteld had, zou ik het je nog steeds niet verteld hebben. Meneer Van den Burg, premier van Aruba had en heeft nog een wens. Dat is de rente. Over de COVID. Maar u wil niet erover praten. Steun je dat? Daar is hij uiteraard over begonnen vanochtend ook. Omdat ik inderdaad weet dat het een wens is. Vind ik heel... Even voor de helderheid. Ik heb geen ja tegen Met de goede... ik heb geen ja tegen me gezegd. Met Nederland en ook Aruba voor de controle van die geld. Nee, ik heb op dit moment geen ja tegen hem gezegd. Want zo werkt het niet. Tegelijkertijd, dit is dus wat ik bedoel, hè. Dit waardeer ik wel dat hij het doet. Want natuurlijk vraagt hij dat, omdat hij zegt... hoe minder rente ik betaal, hoe meer geld ik kan besteden aan de Arubanen. En volgens mij, of je nou politicus bent van de ene partij of van de andere partij... of je journalist bent zoals u... of dat je op dit moment brood aan het bakken bent in je bakkerswinkel... je wil gewoon dat het belastinggeld zoveel mogelijk besteed wordt... in dit geval als je op Aruba woont, aan de Arubaan en niet aan de Amerikaan. Niks negatiefs over Amerikanen, maar geld wat de Arubanen opbrengen... om ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn... moet ook zoveel mogelijk besteed worden. Dus dat hij daarvoor opkomt, snap ik volledig. Praat u met de oppositie gedurende deze trip? Deze keer niet. Nee, deze keer... En dat had gekund, had niet gekund. Is niet aan de orde. Deze keer niet. Ik ken uiteraard de oppositieleider... mevrouw Wever-Kroes ken ik. Nou, goed is overdreven, maar... we hebben elkaar in het verleden de nodige keren gezien. Toen zij premier was? Zeker. Okay. Want toen was zij ik, pro... toen was ik staatssecretaris van Justitie. Hij was Justitie. Nou ja, kijk, hier hebben mevrouw Wever-Kroes en ik een verschil van mening over. Dat moet u opgevallen zijn. Ja, ik heb want u heeft een bericht gestuurd. Ja. U gebruikt die tijd heel goed, hè? Van één in de auto heeft u een bericht gestuurd. Van één vergadering naar de andere was het heel belangrijk om een berichtje te sturen via telefoon. Videocall. En dat hebben we ook gezien. Ja, in de auto. Een persconferentie. Oh ja. Ja. Nee, dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, het start van het maken van de HOVA is begonnen dankzij een overleg van Nederland met Aruba. En toen was Wever-Kroes inderdaad de premier. Was zij tegen? Nee, zij heeft, staat ook letterlijk, ik kan nu de stukken toesturen met de handtekening van Wever-Kroes erom. Die zei, we moeten gaan werken aan een wet en dat is de HOVA geworden. De onderhandelingen voor de wet, die zijn niet gebeurd door Wever-Kroes. Die zijn gebeurd door de huidige gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland, Zwengelen. Die heeft onderhandelingen gedaan. Het is gestart in de tijd van laten we zo'n wet gaan maken met Wever-Kroes. Wat we doen is 1 keer per maand heb ik een soort van persconferentie met alle journalisten van zowel Aruba, Curaçao als Sint Maarten als ook van Bonaire, Saba en Stasia.
Dat doe ik normaal gesproken vanuit mijn kantoor. De minister-president van Nederland heeft dan een speciale persconferentiezaal. Ik dat doe normaal gesproken vanaf mijn kantoor. Die persconferentie heet Digitaal Touwtje, want ik doe het dan via het internet. Omdat de meeste journalisten komen er niet voor naar Nederland om eens een keertje met Van den Burg te praten. Snap ik ook. En waarom heet het dan Digitaal Touwtje? Omdat na afloop van de ministerraad in Nederland, dan moeten wij allemaal langs een touw lopen. Net zoals je het kent van een voetbalwedstrijd. Dan lopen al die spelers langs zo'n touw. En daar staan dan de journalisten. En dan kun je vragen stellen. Daarmee het Digitaal Touwtje. En ik doe dat dus meestal vanuit mijn kamer en dan via het scherm. Alleen, ik heb nu 2 keer te maken gehad dat ik... want wij moeten dat natuurlijk plannen aan het einde van de Nederlandse dag. Want het heeft geen zin om 's ochtends om 8 uur in Nederland een digitaal touwtje te plannen, want dan is het hier 2 uur 's nachts. Dus wij plannen dat altijd zo rond 4 uur, 5 uur, Nederlandse tijd. Dan is het dus, als je 4 uur uitgaat, is het hier op Aruba is het 10 uur 's ochtends. Ja. Dat is een nette tijd om met journalisten af te spreken. Je moet niet 's ochtends om 6 uur of nog eerder met ze afspreken. En ik moest toen toevallig de ene keer naar Assen en de andere keer naar Zwolle. En dan moest ik om 6 uur zijn. Ja, dat denk je dan niet als je het dan vanuit je kantoor doet. Ja. Dus toen heb ik het 2 keer in de auto gedaan. U gebruikt uw tijd goed? Ik heb over het algemeen drukke dagen. Ik stap meestal tussen 7:30 en 8 's ochtends in de auto. Ik moet een uurtje reizen naar Den Haag, waar mijn kantoor is. Dus ik start meestal om 7:30, 8 uur in de auto. En dan ben ik meestal 10 en 11 s'avonds thuis. Ik kan er lekker een beetje water drinken. Zal ik doen. Ja, want ik heb een vraag over u. Nou, komt u maar. Meneer Van den Burg, wat denkt u dan dat nu de ex-premier tegen is van de Hoffen? Nou, kijk, dat moet u echt aan haar vragen. Ik geloof niet dat ik de woordvoerder moet zijn voor mevrouw Wever-Kroes. heeft een mening toch? Zij was daar in de... Ja, mevrouw Wever-Kroes en ik zijn het op dit moment niet eens op dit punt. Ik denk dat we alle twee het beste willen voor de bevolking van Aruba. Ik denk dat we alle twee willen dat het Koninkrijk er goed voor komt te staan. Op dit specifieke punt denken mevrouw Wever-Kroes en ik verschillend. En dat kan. En zij heeft een duidelijke stijl van communiceren. Ik ben zelf ook niet vies ervan om af en toe eventjes stevig uit te pakken. Dus daar kan ik goed tegen. En verder gaat mevrouw Wever-Kroes niet met mij het gesprek daarover aan. Want ik ben geen Arubaans politicus. Maar gaat zij daarover natuurlijk een gesprek aan met premier Eeman. Want dat is... Ja, meneer Van den Burg, als zij premier was, zou zij een andere taal spreken? Nou, je ziet over het algemeen wel, even los van de inhoud, dat een oppositielid anders praat dan een coalitielid. Als je premier bent, kijk gewoon ook even naar of het nou premier Eeman is of mijn premier tussen aanhalingstekens de heer Jette. Of je kijkt naar, laat iemand nemen die geen premier is. Mark Rutte praat op een andere manier met Donald Trump dan dat sommige anderen doen. En dat is maar goed ook, want je wil resultaat bereiken. En dus ik vind het ook passen bij de rol van oppositielid dat mevrouw Wever-Kroes er wat feller ingaat. Ieder vogeltje zingt ook zoals hij gewekt is. En ik heb zelf over het algemeen ook mijn hart op mijn tong liggen. Dus ik kan er ook nog wel eens wat dat zie ik. Uitspreken waarvan ik denk, Van den Burg, die is best scherp. Maar goed, uiteindelijk gaat het gewoon om de inhoud. Daarover gaat mevrouw Wever-Kroes het gesprek aan met het kabinet. Daar komt een besluit uit. En dat is het besluit van het parlement, de volksvertegenwoordiging van Aruba. Als het gaat om de landsverordening. En als het in mijn ogen, want ik ben dus voor die landsverordening, goed gaat, dan is mijn taak om ervoor te zorgen dat de Rijkswet in Nederland door de Tweede en Eerste Kamer komt. En dan gaat hij in. En als de landsverordening niet wordt aangenomen, dan gaat de HOVA niet in. Het is het volk van Aruba wat middels de volksvertegenwoordiging beslist. Is er een tijdstip? Nou kijk, heel simpel. Aan de ene kant, hoe eerder hoe beter. Ja. Want elke dag dat je een hoge rente betaalt, wil je liever een lage rente betalen. Mensen willen graag, dus dat is hoe sneller hoe beter. Aan de andere kant, beter de tijd nemen, de wet beter proberen te maken op basis van de 2 adviezen die er nu liggen, dan gehaast werk afleveren. Ik hoop wel dat het zo snel mogelijk gebeurt, omdat het in het belang is van iedere Arubaan
dat zo snel mogelijk deze wet doorkomt. In mijn ogen, maar dat is ook niet zo gek dat ik dat vind. En het helpt ook gewoon om de samenwerking in het Koninkrijk nog verder te versterken. En laten we daarin gewoon met elkaar doorgaan. Juist ook alles rondom Venezuela en de gevolgen die dat had voor Aruba, Curaçao en Bonaire laat zien dat we samen sterker zijn dan alleen. De nieuwe regering van Nederland, de kabinet Jetten, is er een beetje denken zij een beetje verschillend over dit havengebeuren dan de laatste regering? Waar alles is begonnen? Nou, kijk, natuurlijk zie je verschillen. Als ik even mijn 3 voorgangers pak op dit dossier, dat begon met Alexandra van Huffelen, dan denk ik dat want je moet nooit negatief over je voorgangers praten, dat hoort niet. Nee. Dus dat doe ik ook niet. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat Alexandra van Huffelen een warmere band voelde met Aruba, maar eigenlijk gewoon met alle eilanden en alle landen. Dat ze een warmere band voelde dan haar opvolger. Ik denk dat je die conclusie wel voorzichtigheidshalve... Dat was meneer Knaps, toch? Nee, dat was Zolt Sabo. Oké. Dat heeft ook met je politiek te maken. Zij was van D66, hij was van de PVV. De PVV, u heeft het laatst nog kunnen zien in de Tweede Kamer, is niet zo'n fan van de andere landen in het Koninkrijk en de 3 bijzondere gemeentes. En dan druk ik me netjes uit. Ik heb mij in het parlement iets fanatieker uitgedragen, want kijk, ik ben staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Dus het is heel simpel. Wie aan Aruba, Curaçao of Sint Maarten komt, komt aan mij. Zo simpel is het. En dat heb ik dus ook in het parlement laten merken. Dus ja, er zijn verschillen. Tegelijkertijd leef ik niet alleen in het hier en nu, maar kijk ik naar de toekomst. En dan zie ik dat er in het huidige parlement en ook een zeer grote meerderheid is. En in het kabinet men unaniem zegt, wij moeten de banden met Aruba, Curaçao en Sint Maarten verder aanhalen. Dat is ook wat ik denk vanuit Aruba het gevoel is. Mensen willen dichter met Nederland werken. En ik denk ook in de pandemie hebben we elkaar beter kunnen kennen. De ander gezicht van Nederland. Nederland was daar voor ons, direct, met medisch en financieel. Dus ik denk de Arubaanse bevolking beseft dat ook. Maar we hebben ook soms het gevoel van, als het iets is met Oekraïne, dan wil Nederland direct helpen. Graag helpen. Met andere landen met in veel Europa. geld, hè? Met veel geld. Maar als het aan ons komt, er komt een lijstje bij van interesse en dit en dit en dit. Dat is moeilijkheden. Is er iets dat we elkaar echt als zussen kunnen zien? Want als u geld leent aan uw broer, dan gaat u geen interesse vragen, toch? of wel? In Nederland wel. Je moet het niet uitsluiten. Je moet het niet uitsluiten. Nederlanders, ja, is benzunig en zeggen ze in een deel van Nederland. Nee, ik snap uw kritiek. Nee, maar even serieus. Kijk, aan de ene kant, ik heb zelf geen zus, ik heb alleen maar broers. Oké. En ik zeg altijd, wie zeggen je het hardste de waarheid? Dat zijn je broers. Ja. Dat zijn niet de buren of mensen met wie je werkt. Je familie, die houdt van je. En daarom zeggen ze ook het hardst in je gezicht wat ze ergens van vinden. En dan kunnen broers keihard zijn. Ik ga ervan uit dat het ook een beetje tussen zussen zo werkt. Dat ook zussen elkaar de oren kunnen wassen. Dus dat is de ene kant. Dan uw punt met betrekking tot Oekraïne. Kijk, op het moment dat er sprake is van grote nood, dan ga je helpen. Toen, een paar weken geleden, we de enorme aardbeving hadden op Venezuela, gingen er meteen mensen aan de slag. In Nederland, maar zeker ook op Aruba, Curaçao en Bonaire. Waarom? Heel veel mensen voelen hier een directe band met Venezuela, omdat ze er vandaan komen, omdat ze mensen kennen, omdat het je buren zijn, omdat je er op vakantie bent geweest, maakt niet uit wat. Er is een diepe band tussen veel mensen op Aruba, Curaçao en Bonaire en Venezuela. Dan ga je meteen helpen en dan weet je ook, de problemen die ik heb op Aruba vallen in het niet bij de problemen die nu mensen in Venezuela hebben,
Dus ik ga helpen als Arubaan. Zo is het ook voor mensen in Nederland als het gaat om Oekraïne. En ja, er zijn problemen op Aruba. Er zijn problemen op Curaçao. Er zijn problemen op Sint Maarten. Maar wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, is dat elke dag er ontzettend veel bombardementen plaatsvinden. Dus dat vind ik wel van een andere orde dan de dingen die hier spelen. En dat geldt niet alleen als het gaat om Oekraïne of Venezuela. Dat gaat in de breedte. Je moet wel kijken wanneer... u zult ook als u 2 buren heeft... en de ene buur heeft geen geld om de kinderen te eten te geven... en de andere buur heeft geen geld om te zeggen... ik kan niet op vakantie met mijn kinderen... geef als eerste je geld, denk ik, aan de buren die je kinderen niet te eten kunnen geven. Correct. Dus je kijkt altijd wel... wie heeft dingen het hardst nodig. En ja, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn onze zussen. Maar in Oekraïne, een dichte buur, ligt gewoon naast de Europese Unie. Daar sterven elke dag heel veel mensen door bombardementen. Ja. Dus dat maakt het toch wel anders. En wat denkt de Nederlander in Nederland over dat? We zien dat er in Nederland... Want het is geld van de belasting. Ja, maar er speelt nog iets anders mee. Oké. Dus even los van dat je de mensen wil helpen in Oekraïne zelf... is er ook echt een vrees dat als Oekraïne deze oorlog zou verliezen van Rusland... dat de Russen niet stoppen, maar doorgaan met vechten. En dat dan ook daarmee, want wij zijn onderdeel van de NAVO... dat dan ook Nederlandse militairen in gevaar komen... en dat ook Nederlandse burgers in gevaar komen. En dat, als ik hem even terughaal naar het Koninkrijk... wij hebben hier op Aruba en ook op Curaçao... hebben wij Nederlandse militairen zitten. Ja. Die zijn hier om het Koninkrijk te dienen. En binnen het Koninkrijk is het eerste wat ze natuurlijk dienen... Aruba, Curaçao en Bonaire. Veel minder dan dat ze alsnog worden ingezet... als er in Zeeland wat gebeurt. Dus wij hebben hier juist ook die militairen... ook vanuit Nederland. Het is een koninkrijkstaak. Hè. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de verdediging van het koninkrijk als totaal. En dan sturen wij hier ook letterlijk heel veel honderden militairen naartoe... om ervoor te zorgen dat het goed gaat. En u mag er ook op rekenen en u kunt er ook op rekenen... dat als er onverhoopt iets zou gebeuren... dat was een angst toen de koning en ik hier waren in maart... toen hebben wij ook met veel bewoners gesproken, zowel hier als op Curaçao. En de hoofdangst van de mensen die we spraken was... en wat nu, als om wat voor reden dan ook... iemand vanuit Venezuela ons land zou aanvallen. Dan kunt u rekenen op Nederland. En dan denkt u dat gebeurt toch niet. En wij denken ook dat het niet gebeurt. Maar als die angst er is, dan is het wel fijn dat je weet... er ligt hier een Nederlands schip. Er kunnen meer Nederlandse schepen komen. Er zijn hier Nederlandse militairen. En waar we het heel concreet wel in zien... even als voorbeeld... als we de hurricane season hebben... op Sint Maarten, Stasia en Saba... dan gaan die schepen daar ook naartoe om te helpen. Ja. We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar? We waren een beetje bang toen er tijd voor 3 januari. Maar daarna... is het iets minder. Zeker. En er is ook geen enkele... De message is echt gestuurd door er is geen enkel signaal dat er ook maar iets gebeurt. Maar even een ander punt. Op het moment dat de aardbeving plaatsvond... dat was hier om 6:00 's avonds. Volgens mij 3 minuten over 6, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Toen kwam er dus ook, bijvoorbeeld op Bonaire... een tsunami-alarm. Hierop. Ja. Ik had toen meteen contact, want in Nederland was het 3 minuten over 12... 's nachts, maar ik werk altijd 's nachts nog een paar uurtjes. Ja. Dus ik heb toen meteen contact gezocht met Eman Pisas... en met de gezaghebber van Bonaire... Stel dat er nou wel iets was gebeurd. Dat die tsunami wel was gekomen. Dan weet je meteen... Oké, nu komen de landen in het koninkrijk in actie. En het kan zijn dat als het op Aruba gebeurt... Aruba ligt tenslotte toch het dichtst bij, hè? Vanuit Venezuela gezien. Dan kunnen we vanuit Curaçao bijspringen... vanuit Bonaire bijspringen... of vanuit Sint Maarten... dan wel vanuit de rest van Nederland bijspringen. Het gaat natuurlijk ook om... dat je dan gewoon zegt... we zijn onderdeel van een familie met 4 zussen.
En dan komen de zussen, de andere 3 om te helpen. Ja. Meneer Van den Burg, voordat u gaat, we praten nog terug over de Zijn we al HOVA. bijna klaar? Ja. Ik heb een we seintje Ga je gekregen. mee met ons even eten? Stoba. Goeie stoba. Niet alles eten, hè? Want die ziek worden. Want de mensen kijken goed voor u. En je moet toch iets stoba eten. Ja, maar stoofvlees vind ik wel lekker hoor, stoba. Ja. Als we klaar, 2 uur zijn we klaar en dan gaan we mee. Als u wil. Hij heeft andere afspraken. Kunnen we de uitzending die wat langer laten duren? Ja, kan altijd. Kan ook, hè? altijd. Ik ben de baas. Nee, ik ben zeker niet de baas. Ik ben hier te gast. Maar, Je moet wel naar je volgende afspraak, want sorry. Ja. Ziet u wel? ja, dat is dan mijn strenge woordvoerder, hè? Nou goed. Ja. Maar, Voor ik ga, u had nog een vraag. In de Staten hebben ze, of vooral de oppositie vraagt altijd, is er een mogelijkheid van geen rijkswet, maar dan een onderlinge regeling? Is dat niet passend of kan we niet erover praten? Nou, feitelijk is de combinatie van landsverordening en rijkswet is een onderlinge regeling. Want een rijkswet is een wet tussen 2 of meerdere landen in het koninkrijk. Wat in dit geval zo is. En wat het bijzondere is aan de afspraak die door een voorgangster van mij is gemaakt, hè, Alexandra van Huffelen, is de koppeling tussen de rijkswet en de landsverordening. Waarmee, kijk, de rijkswet die wordt besloten door de koninkrijksregering. Dus het is de 3 gevolmachtigde ministers. Dat heet dan de Rijksministerraad en de Nederlandse ministers. Daar is een go gegeven op het sturen van de HOVA naar de Raad van State. Maar er is een directe koppeling met de landsverordening waar het Arubaanse parlement, zeg ik even, over gaat. En dat betekent dus dat feitelijk er op deze manier een onderlinge regeling is. Want je hebt dan en de verordening en de Rijkswet. En als de ene niet is, is de andere er ook niet. Meneer Van den Burg, ik voel toch, of we voelen dat in de bevolking toch de mensen pro-HOVA zijn. Ik hoop het. Ik hoop dat de bevolking pro-HOVA is. Het lijkt alleen maar een stomme politieke discussie. Nou, dat ga ik zeker niet zeggen. Je moet Ik nooit. zeg Nee, u mag alles. U bent journalist. U heeft gelukkig de vrijheid. Wij leven gelukkig alle 2 in een land waarin journalisten alles kunnen zeggen. Ja. Ook al wordt een politicus daar niet blij van. Dat is de vrijheid die ik koester. Nee, maar ik hoop echt dat de bevolking van Aruba inziet dat het niet alleen gaat over het versterken van het koninkrijk. Vind ik belangrijk, maar kan snappen dat heel veel Arubanen zeggen, nou, ik ga het morgen wel hebben over de versterking van het koninkrijk. Vandaag wil ik gewoon dat er goed onderwijs en goede zorg is. En voldoende woningen zijn. Maar daar kan juist die HOVA bij helpen. Dus Aruba wordt sterker. Het koninkrijk wordt sterker. Maar de Arubanen krijgen echt meer waar voor hun zuurverdiende centen die ze aan de overheid moeten geven om het land draaiende te houden. Dus ik ben heel erg voor die HOVA. Fijn dat u dat ook bent. Spread the word, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat het echt Aruba nog sterker kan maken dan het nu is. We zijn moe van de manier dat de politicus het geld uitgeeft. En de ene dan de andere en ze willen geen... We willen meer controle. Ja, maar de politici hier proberen aan de bevolking het idee te verkopen dat straks, als wij een nieuwe wegen willen gaan bouwen of een nieuwe school moeten gaan bouwen, moeten we aan een ambtenaar in Den Haag eerst vragen. Dan ga ik eens even iets te ongenuanceerd zeggen. Onzin. Uw parlement die beslist over hoe het geld verdeeld wordt. Niet een politicus in Den Haag, niet een ambtenaar in Den Haag, niet een commissie in Den Haag. Als de HOVA is aangenomen, is er maar 1 orgaan die beslist hoe het geld verdeeld wordt in Aruba. En dat zijn de Arubaanse politici. Niemand anders. En waar komt de Rijksminister dat in? Wanneer? Ja, we gaan nu, gaat er eerst ambtelijk en daarna politiek tussen Eeman en mij gekeken worden naar het verwerken van de adviezen. En ik hoop dat we dan zo snel mogelijk... Dit jaar nog misschien? Nou, zeker wat mij betreft. Maar het is natuurlijk niet alleen aan mij. Ja, meer aan deze kant. Dat is meer aan deze kant. Dat ligt meer inderdaad in Aruba dan dat het bij mij zal liggen. Maar zeker, ik denk dat het belangrijk is om het zo snel mogelijk te doen. We hoeven Amerikaanse banken echt niet rijker te maken. Dat zijn ze al. Laten wij het geld van de Arubanen besteden aan de
Arubanen Heeft u een beeld? in plaats van aan de Amerikanen. Heeft u een beeld hoeveel zal Aruba besparen? Nou, dat gaat Een beetje? Dat gaat echt om tientallen miljoenen per jaar. Tientallen miljoenen per jaar. Dat is echt heel erg veel geld. Ja. En na die vergadering vandaag, u wilt niks over die vergadering, ik begrijp het al, maar na die vergadering van morgen met de premier Eman en daarna met het ministerraad van Aruba, kunt u de bevolking even zeggen van, ziet u een beetje een grotere, een beter licht aan het einde van de tunnel? Ik vind onze samenwerking tussen Aruba en Nederland, ik zou bijna zeggen, steeds beter worden. Ik zie echt in de overleggen die ik heb met de verschillende ministers, dat we er gezamenlijk voor gaan. Zie ik overigens ook op andere manieren. Ik zie ook op alle werkbezoeken die ik afleg, ook als ik hier ben, zie ik hoe hard er door iedereen gewerkt wordt om dingen beter te laten gaan. Maar die afspraak over die hoffen, zijn we dichter bij elkaar vandaag? Die vergadering met de premier was goed? Die was goed. En tegelijkertijd maakt Eman ook duidelijk dat hij een aantal dingen wil. Wat hij gaat willen. Dat is even nog tussen hem en mij. Give and take. Zeker. En zo hoort het ook. Je moet het goed spelen met elkaar. Ja. Okay. Meneer Van den Burg, de VIP-team is buiten. Hè? En ze hebben een beetje haast. Ze hebben geen sirene om u naar de andere vergadering. Nee, ik ga gewoon netjes hou ik me aan de verkeersregels. Meneer Van den Burg, heel veel dank voor uw visite vandaag bij Infoke. En we hopen dat u volgende keer weer, dat we de kans krijgen om met u te kunnen praten. En dat de bevolking ik ben in oktober weer op Aruba. Dan heb je welke datum? Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval... Als je 9 uur hier bent, kunnen we een wijntje drinken. Want ik ben jarig. Nee, serieus. Bent u de 9e jarig? 9 oktober. Nee. Weet u wie er ook jarig is op 9 oktober? Wie? Ik. Nee! Ja. Mag je nou? Ik ben er overigens... Ik kom de 11e... Ik ben van de 11e tot de 17e ben ik op Aruba, Curaçao en Bonaire. Maar laten we afspreken... dat als ik hier ben, dat we allebei onze verjaardag nog even vieren. Dat is goed. Want ik ben net als u op de 9e jarig. Met een goede lunch. U heeft wel een hele goede collega zo aan hem, hè? Ik kan zo'n weegschaal. Hè? Gelukkig. Altijd evenwichtig. Nee. Nee, bedankt voor uw visite. En we zien elkaar weer in oktober, wanneer u in Aruba bent. Tot dan. En dan gaan we uw verjaardag ook vieren op Arubaanse manier. Ja. Ik heb er nu al zin in. Maar, zoals wij in Nederland zeggen, waar is het feestje? Hier is het feestje. Bedankt. Signora, dank Dank je. Spera di topa signora Beck e spera di signora Patricia meneer Van den Burg Beck. Seguro. E dank je nos porta aqui não. Sempre na ordem. Então vou dar nice conversação aí. Obrigado. Había 2 horas más 3 minutos. Esta hora exacto que nan den studio de Infoke. Nosso ting ao senhor Erik van den Burg, de staatssecretaris de assunto dan de Reino de Holanda e de visita na Aruba. Tem afspraak 2 horas, pues esta usar na carreira by su siguiente reunião. Nós estamos contentos com ela dedicar 45 minutos se conosco e nós fazemos diferentes perguntas. E não bisa muito, por sair fora do ponto de vista que tem boa reunião com o governo, tanto com o ministro-presidente Eman, mas também com o interconselho de ministros e com a relação com Aruba, com Holanda, que queda progressar e que queda melhorar. Mas para mim que nós vai, Speed, aqui 55 minutos bala de comissão Lora entre Inglaterra e Argentina. Nós não alaga que do estúdio de com, para nós invitar. Nós invitamos Erik van den Burg, de staatssecretaris de Holanda, que vem dentro do estúdio Ibiza, com Inglaterra. Mas tem appeltje te schelen com Argentina, mas Argentina ganha Holanda 4 anos passados e aqui do Rabi. Alá, Hariawo, e amanhã não vi o hincha a Okinang, entende? Não tem amanhã. Paso se não vi amanhã, vou voltar a trabalhar. É Twin Jacobs, de SVB na altura. Se Eduardo del Orbe llama amanhã ainda Melzik. Telefono de zona. Que teve trabalho de viagem. Pero alá, quando nós, com preparação, está andando para a grande pérdida de Argentina aqui rato. Você me está gostando, me entusiasmo com meu colega Nantin, Speed e Patrick, aí no estúdio.
después de nós ganhamos para fish, mahos. Pero lá que nós visa sin speed, vai para 2 times, vai perto, 2 times vai perto, dia promena. Pero se nós visa com estadística, tá visa com o Vega Jaue, mesmo com a Espanha, não estava até favorito. E maneira é muito homem, lá me chamar a visa, com nosso porta favorito, para aqui com nós me sentimos medo de França, se a nós sempre ganha a França e França não ganha nós. Para aqui com nada favorito, tá não me sentimos medo de nós. E esse é nosso visa com a Inglaterra, nós não atopa nunca, pero se nós podemos ter 5 gols e você tem 2. E a nós, agora aqui a Sali como é o primeiro favorito do grupo, então, brincando mais gol. E está conhecido o melhor jogador do mundo, esta Messi. E a estadística não está pondo, não está pondo que a juega está ganhando 2-1 para a Argentina. Mi saco é um estudo, vamos a contestar agora aqui. Pero se nós pensa que 6 mundial, estava Messi qual tem 6 mundial, 2 de não vai para final. E qual está de final na ela pera e outro final ela vai com a Copa Mundial. E nós temos, entre outros, Messi tem 3 semifinais também, que a outra trata de 6 Copa Mundial que ela vai jogar com ele, 3 ela vai em semifinal e 2 vai ter final em informação que nós estamos dando até agora aqui. Assim está com nós temos medo, tu rende na de Argentina, lá nós vamos se nós podemos confirmar isso aqui. Nós temos medo, tu rende na de Argentina, vai ter jogo duro. Nós temos o Harry Kane, tá onde é goleador de Inglaterra como Jude Bellingham. Pero nós temos diferente também, nós temos Messi, onde é goleador que seguro vai sobressair e a parte está jogo histórico, para mim está enfrentando Inglaterra, Argentina, também tem coisas jeito na curva de evitar essa aqui, não vira política, pero não saco a relação entre Argentina e Inglaterra não está muito bonita para via de situação política. Pero se nós podemos que nós vai ter tremendo juego, nós quero agradecer a sponsor que queda seguir nós também e acompanhar nós para o que trata de gente mundial 24 horas a sua para donar toda a informação onde estava o ambiente, onde vamos ser bem o mundial maneira nós te invitamos bem aqui na Shell Café, conjuntamente também Roadside Café e também para nós trabalhar também tem algo que está interessado vai Café de Plaza, como também na Mumba e nós te invitamos a rende para sobrar toda a informação e ambiente que a AUE nos vai oferecer tour usuário de 24 horas para sobrar a Nossa pendiente de nosso colega Alá, pendiente, prometo Argentina perde já sua data vai cá, que antecipar. Não, se combina bem a câmera, vai quita. Essa é o que passa. Ela vai dreie. Pero en todo caso, no, la bola va. Es pendiente para nuestro colega Alá del Orbe en Anfordi, Shell Café, junto con Roadside Café. En fondo, nos mira Roland Arons comienza a preparar. El lumpia nanke cheese balls, nanke croqueta. De cheese balls com queijo, no cheese balls de aire. Tem lugar também. Tem caminho, você compra cheese balls, e também com penha. Para hora, rap cheese balls, e tá bruxa boca bem. Tá bruxa boca bem, você penha boca bem. Pero nos amigo Roland Arons, tá um cheese balls. Carga. Llenar com queijo. E tem croquete com calcota também que não está similar, pero segundo Allah te ajuda, sim ou não? Calco não, para sobrar, nós um pouco me costila mais, me saco, posso não quer invitar-me como me costila mais água, para dor que espita para comer, tem cheio de comer ainda, guardar, pero água dia mais, vai orar, porque a Argentina vai ganhar 2-0. Assim também, não só a potência da maneira Alemanha, o ganador de Paraguai, não só a potência na Espanha mesmo, agora que de repente tem o last lap, está pensando que é o melhor time do mundo,
e de verdade tá um dia time não tava tá favorito acaba, pero vamos pensar Mbappé com gol, com Isaac com gol, que outro com gol, com pavota de ouro, pero na final maneira lamenta bisa toda coisa está bonita, pero se me ganabo botinho vai casa, assim está botinho gana wega e vinga gol, assim está com awe, não só também uma bonita, pero não se vai vinga gol 2-1, invitação bem mais, maneira nossa por bater se dilante, nós 24 horas vai dar uma tour informação onde o ambiente está, awe nós te invitamos na Chelsea Café, nós temos Roadside Café, pero também nós vai estar na Café de Plaza, Mumba, assim está nós 24 horas, maneira nós sabemos 300 todo dia aqui é ambiente de mundial, está através de 24horas.com, assim está guys, bem mais, Pedro com Speed. Quanto a beta? Argentina vai poder bolsa llorar. Quanto beta? Quanto beta? Para essa placa? E tu juega no papel? Não grita duro, Speed, mas o papel é muito. Pela pagabo. Quanto beta? Então, ela cobra quieto, não? Paga, me dá pagabo. Me dá me paga bolsa tour, bolsa dois, bem está ali gang. Tu dois aí, tá? Me vai para Inglaterra, velho. Quanto beta? Ah, beta 2-1. Por quanto beta? Inglaterra tá ganha. É bet. Lose. Não, para não usar, não. Quanto botim? Lose, não. Não, quanto botim? Não sei dobro do que botinho, velho, de buscar. Jesus. Off para perder, porque assim para corriente lunes. Jesus, bacana, speed 5 sheng, a ovo que bet 2 sheng. Não, vem ladrão. Que bota dúvida ni mo botim. Bota dúvida. Se bota seguro de Argentina, botico vai que 5 sheng outro. Pero você também está ali plano social, junto. Não, você é minha parte. Não vim putar. Alá, vai pouco, nós estamos para Quirato 3 horas de Uega. Nós estamos join para Quirato de Uega. Éxito, alá de Lorbe. Quirato, vamos começar invitando o usuário para quedar pendente, para o Quirato, nós vamos ter informação para o que trata de Uega, é semifinal aqui, e quem vai para a final de dia 19. Dado muito importante está com Cristiano Ronaldo, atenção, nosso amigo Speed, com 41 anos não pode chegar a final. Lamine Yamal, seu primeiro mundial, acaba de fazer 19 anos, dia 13 de julho, 19 anos, número 19, riba seu t-shirt de seleção, e dia 19 vai final, imaginava, não? Muito rápido, 19 anos, primeiro viagem, aqui o recorde de Cristiano Ronaldo. Botou bom analista, porque imitar a Doce, mas não dá nada. Vai pouco a pouco, a Quirato, nós estamos buscando Modric. Assim buscava Quirato. Qual é a placa cash? Não dá nada, botamos que evitar Beppe. Beppe bisa que bota marabo. Que dá leu de Beppe, você está marabo. Está pera seguro. Me dá mará, é da sala. Teodoro, man. Zij está al lado del orbe directamente voor die Chill Café e Roadside Café que te preparar. E me te invitavo, se botin tempo ainda, corre vai rato na Tropical Bottling Balashi na LG Smith Boulevard, mas se botin tempo ainda para pôr aí bocarde speed bis não. Polaga. Tempo de Uega. Tá momento para passar rato aya na Tropical Bottling su carry out. Busca, bota topa e nang boende nang dushe ya. Kutakla pa vendebo 2 cajas de chel, vamos a bo Carchihel. Camin de refri, Carla Moreno tanabe Carchihel e Janiro Eisden tanabe Carchicora. Ora vou comprar 2 cajas de tapa cora. Anto aqui rato ora bota sinta. Camin da ku bopo haya e bucket de chel anytime Mangel Halto Yang Let's Chill Café Bushiri Karting Urataka Casibari Rutsan Arenas no momento que te Uega bota saca bo Carchihel bota bo bucket de cerveja. E se você tem que vai ter na casa, você vai com o caixa, tem um 6-pack frio, você vai com ele também. E caixa está conta, e cerveja está chega, mesura, seja tapa corá, of chill, com o caixa hill. Esse aí tem ambiente que tem de mundial, provechacho, não, para sobrar tanto caminho, botar aí costas aqui. E, prove balashi está on, que mundial é aqui. Também, ainda vou correr vai Marichi Prenten, vai buscar o shirt de Inglaterra, o shirt de Argentina, pasina bo disfrutar. Wabo wega nang de shirt nang di mundial, nete traha, di Marichi, vai busque. E também corta com Wendy está guardado para sobrar. E combo de Baba Yaga tá on.
Damian Pinas, su Baba Yaga Combo, para 20 heldo. Anto, também, recorda que turtata mami welo, é vacation grande tá aqui, e botiu awel não tem problema, botiu nieto, hobby que tem paixão para ritmo, esse aqui é o momento para participar do Drum Set and Percussion Camp 2026 de Carlos Beslem. Anto, aqui no lugar na API Orion Start. 4 semanas intensivo para 4 heldo. Aprovechar. Cupo está limitado para sobre cada estudante a atenção que merece. No guarde lat. E WhatsApp a 592-6449. 592-6449. Bom chance para você também se chamasse de lo que está música. Aprovecha. Lian Songs está anunciado dia 8 de agosto. 8 de agosto. 10 horas de manhã, até 3 horas da tarde, um dia grande bem muchanan. Kids Fest, Food Market de Lian Songs, Kids Fest 2026, e de 10 horas de manhã para 3 horas da tarde. PKF, abo, que ajudança, consejo para bom negócio, para manejar um negócio bom, com aspecto fiscal, etc. Esse aí não tem problema. PKF tem para 280-0990 para concentrar em êxito de bom negócio. Aconselhável agora para tomar contato e passar a ser com a PKF. Atrobe, quero acordar também, arriba a fiesta que também está já sabra 22 de agosto. Uma fiesta caminha para o tributo, caminha de Nova, Groove Masters, Ataniro, Nos Conos, Gio 93 com Jimmy Duran, Clark Zarm, Luiano, Tico Libia e tudo põe ambiente allá na Club Caicatio de 8 da noite para 3 horas de madrugada. Como sabe, busca o ticket para agora que acaba. Na onda, vai buscar a me dá lembrei aqui, bom mesa. Busca o ticket na Hamaca Sidewalk Café e Gallo Rojo. Mesa para VIP 569-7633. Esse aí está em número de telefone. Como você reservar para a festa aqui. 2 horas. Esse aí significa que acaba com 2 horas e quando tem 2 horas e 17. Esse aí significa que já acaba com cheira de marina pirata tá abrir. E 3 horas hueca tá na casali. E não também. Para comer duche, boa comida e desfrutar de euega de futebol. El Martin anunciar que amanhã também tem overhead services de vecindário de Hatton Party. Pontong party, Tanguiflebo party. Porque sabe boa adressa tem? Não tem problema. Visitar www.elmar.away. Para o que está San Nicolás, dia 25 de julho, também tem pop-up market, viaja mais com 60 vendedores. Carne, huevo local, verdura, jus natural, bolocos, dushi, obra de man, artesania, produto na local. E também tem mainta, Johnny Cake, croquette, também tem barbecue, roti, oxtail, galinhas toba e hopi mais. Tudo isso aí, e ambiente Dino John também tem, tem tempo para você come. Esse aí é dia 25 de julho, 9 horas ainda para 2 horas. O pop-up market. Meu amigo, Roman Vrolijk está guardado para deixar o ergo de auto. Aqui não tem saltar de auto. Mas ainda pode ir o auto, à tarde pode ir frio. Esse aí é o serviço que Vrolijk Enterprises na comunidade Aruba. Toma contato com ela livremente. A mim está aconselhável. Passou a mim, aí vai mais com auto direito, não ergo. E a pessoa não quer dar um bom serviço, Roman Mesta Donho, e também está envolvido dentro de auto, que é ergo de auto, que me tocou seguro, tinha 741-2831. Oxy Plus, Botica Santa Cruz, vai comprar. Aí é extra sample também. Esse aí está, e pode ter chance de ganhar barbecue pet. Viva bom, viva saúde, rec vida, bebendo Oxy Plus. Aru parking, que recordamos, que livremente vou passar, den playa, Bishop, paga caminho na parqueamento, e hinca o número de auto, e clavo tá. Esse aí tá Aru Parking. Esse aí tá, se usa de serviço de Aru Parking de playa, em como nome auto, se tá 2 horas, vou para tu caminho, para o número ita pagar, vou para den tour parquear vac, pagando na parqueamento só. El Mar está informado, quando você tem temporada de calor, banco cuida curpa. Para mais informação e tempo prático, visita www.temporadadecalor.com. Esse aí tem.
Primito pest control te ratong matador. Nang tinang kiosko aya na Dakota, pariba di Subway of Nagico na Dakota, nanti yung kiosk. Abot yung problema kung insekto na bukas, bay sa kanang. Bay sa kanang, bisa nang kikuta mo problema, nang tabendebo eko perfecto, pabokaba ke problema di insekto kuting. Hunter Security, 741-0155. Ta e numero de telefone, nanting pabo, servicio de security, pa hotel, pa banco, pa condominium, patrol services, bodyguard services, canine dog services, y obvio más. 741-0155. No lo olvides de Kentucky, su All and Feast, Jessico pide con 8 site order, pa 69.50. Aprovecha. Banco de Caribe, botín de flexibilidad financiera para disfrutar de temporada aquí junto con familia y amistad. Sin ninguna preocupación. Financiamiento para tu necesidad, incluyendo derecho a renovar y así un hogar más bonita, con tarifa competitivo y pago mensual pagable. Nos grande nan, atención, dia 31 de julho você cobra placa de agosto. 600 florin extra também, arriba bo placa, que men aceite. E atenção, Glória te informavo, que entrante de 5 de julho, tanta abre 1 hora e meia para mirar película. Passou a vacância. Entrante de 5 de julho, por 1 hora e meia acaba, você chega na Glória para mirar bo película. School break, movie time. Esse aqui tem ambiente que tem na Glória e 1 hora e meia acaba de movies está abre suporta para a comunidade de Aruba. Então, 16 de julho está começar também The Odyssey, Evil Dead Burn, Belgian Grand Prix dia 19 para 9 de maio. E também tem o também de Mundial e hasta a final para 3 horas já domingo. E também já sabra para o que está de 3 lugar e 4 lugar, 5 da tarde. Eu vejo aqui também está. A trove, com o Genio Elimina Fonse informavo, com o número de telefone a cambia, e não tem um número 562-0092 e a botim ester. The Real Deal está na caminda, careta grande, show grande, 28, 29, 30 de agosto, marquei dentro do calendário, não perder. Mais informação está na caminda proximamente. Aruba na final de outro noticiero de enfoque, agora se Jaranson, mas mandam um sunchi para o Mahabri, e me mandam um pavo, também ave ou misera. Mas ave é dia hobby bonita. A mim tá sentindo bom ave, Jaranson dia de tudo coração. Som de duche para Boston. Já você. Pascal, di bata. Nos sigue na parte final de nos informe ng Pawid Jaranson, ayon sa dia 5 de julho di ano 2026. Nos tema bodangi po sintonia ao merdia, nos deseja e fanatico ng di Argentina e di Inglaterra, hopi éxito akirato, aki un 35 minuti bala ta komisa lora din stadion inang Amerika pa juega di semifinal kaba entre Inglaterra e Argentina, na Aruba, maneira mabisa, e fanaticada de Argentina da hobby grande, para quando nos quer desejar um hobby éxito, mas também é fanaticada de inglês, de Inglaterra, hobby éxito e vão espera e vão preparar para mirar bom futebol e o melhor time, o melhor país gana e passa para o juego de final de mundial que vai ter domingo e o juego de 3 e 4 lugar que já sabra. Passo feliz tarde e tema dia, se Deus quer. Bota clapa deal, campeão. Taco Bell te introduzi su Game Day Bell Bundle. 4-5 layer burrito, bom yan ako Taco Bell su carne mula, refried beans, 3 cheese blend, den un tortilla con más queso. Un quesadilla es un que nunca por falta. Steak of chicken, un favorito de turungado. Y un box completo de cinnamon twist pa cabeceira e juega. Game Day Bell Bundle, obtenible pa tempo limitado. Na Taco Bell, live más. Siat bo verduramente trempang bimbe a noci pantalon pizza pro me mi buy those cookie pa hiba I walk in a Subway fresh every day I eat me Subway Cosa come dolce
Subway, eat fresh. Usando Oxyplus para un año acaba, anto Oxyplus itu suco, então ele dá bom que suco. Então quando dá mais suco, a vez check suco tá 150 a vez. Que me ali tá como vai tá. Que me ali tá dando energia também, bica tá também da ajuda mais ou menos. Gosto.